fridge no on e de bra me say na danfo bi e de omo kokwan so e na onya onya wo ye connection onya ayi no enti no me pe kakra ma na danfo no na me mfa fridge no e na mbom ka che ne say fridge de oni ba bi tina kra betim de aye adwuma e no kra na me pa o se me ma na danfo ne kakra no kra no sa tam kra no wo je me Ska 8 million. Wajim 8 million. So the comma na down for no. Waji 8 million no. Wasanka mi se me pekakala ema no. To oma no bia waji 100 cedis. Oma no waji 50 woka eno ono no bottom. Me de ya ade me se sa me de ma nwi adwen bi se me de na ma akoma so ade nyina se wo ye dan no. Na me ne me ma no. Akwanya ba bi de eti ato. Na minim se bedu web no be fama chi di for say akwatare dan na awarija ye ne ba ye montam tete ye no mo anka sa japade ni na ho asem se mo te na montam atete nti no mo wo asase a mo si fie wo so rooms ni say rooms no se me fa ha ne 2 na ha no so ye 2 e na chire se no so 2 na toilet ni ayi no so 6 bedrooms and na ho no ho so na ho na toilet and bath ni sisi mu sa na muja ya wade no manka ho asem awale ne de me kwa ho asem kire na danfo na nakwesi se de bia na sisi me so me se on charge edan no no fa me de ma me ka o se wonja me me ko boso a wo se wonja me na me se ono se wonya ono se hwe won na setrem a na wonya ya na munyae me momo de na me ne nete na e ba asase no ho wodi 2 ye e ko na abusuafo enti wo ko tena ho ne de na mi sini ne ma na oba me hobeda me no aduane ma no me ne nete ti se kunu ne yere ti o ma na metete so akofo oba no akofa oba bi oba na se na metete so akofo oba na me de ma fa mani ehu enti no e wo ma na dako me nko hu oba no de ma me hu oba no ene se me baba ya no wie school JSS oba wie no ene ase registration fee 100 cedis ya peja ne ase 100 cedis yes registration fee 100 cedis ti 100 cedis no na onten o man kra no suska ase wo tu free me ho no wade no ho onya bi a ene ode beba wan fa ma police nche no o kaka ntokwa atem didie santina mefie na mze 100 cedis no meje no papa ho se me kotu 100 cedis a menya sika fa ma mo ensan fa nko school eti me frɛ na wade meba me frɛ na wade meba nti meba na o ma ti sada na ye wukuyada na ayo odi agroba na damfo na nakwesi mu ho ti wukuyada na abo anwumre 8 ana mkojina na nakwesi na wapake na kaasi bo ti mi gina hwa na me hu so obebie ka no to obebie ka na sister bi so ka no ho na akora hye na chi enti oba akora hye na chi on me fa ka ni sei na mbeja mdu na my sister good evening no say good evening ana me say wodi ane brai wasi mi kunu no ena mso obefa wanka nche wose wo yire sabra no no watu afri dan na wodi ne tim na kwa satam ne de ono ne maame mu na watu akwotena wo so no oba me ho me na me no anaduane me sini niama me ye ne bibia watu na me ne da enti no watu enti me ka no wose na mso wanka nche wose wo yire wose da bi ena me de me pia ga ni gina cha na me fo na me se me ne na nko waye na me se ma me mla ana me wa ye na me se ma me mla me fo ka no tina be ma ne egina ho na me se wone ne yire wone na wo ne ga no no yi wone na wo ai ene so hu na sa wo be hu aha ono kwa de enfie mienu mai asemu ya me kan enchei enti me ye na me se ma kraniska wose woniska 100 cedis or the register school klan wose woni bi na wanya ska ato petrol de me yonko ba etim to ono wate wono o ma na akohoma na ene me ne ye dede papa ato nsuo be ma ne sian tutu ni ba oni mi o ko hwini ba hye woni ba
me what dance for bebre me na kan kire ma me so nya so obi say me so me so wo kan ensem bebre e na me ko again dan me bufu papa say nipa so bufu kra wa hoden foforo me ko e na me say wo enti na 100 cedis enti wo so on farmer na na ga no so kasa na me say wo bie wa afi na ko se be ma ne yisika e de man na do to aduane na so no madi e na mbo ni dua ti me bo ndia ga na se an dua na wa bo no wa na be ba so firi manda manga se fi ga na no an ko shini ba ono so so ahyewa ni ba tutu ni ba ga no ne kan am se ye de hu nkomo a kire no ahyewa ni ba tutu ni ba nam se meme ahyewa woni me so ga na minim ne da sada ne face dem di hu no nam se meme ahyewa ni woni me wasia minimu na wonya tutu ni nya ahyewa ni nam se yo kuno ope wan ko enyo amefa me ene ga no so kasai na me ne ko ya na me deja on pata me na me twa so ma no se wo mu hunu eye no kra de ye nimu se ye no kra ye no kra ba me twa ntro me ka so twa ntro eye no kra hwe wo no wo be fa afofra oba na wo ne tie no anaso wo ne ja ye che wo be fa no won sam wa e na me de me ka sa asam we me ka sa wo kasa ye na me deja me ye me ko ye e na me ko bo me kuma pani na mane na o se adwo da ni dua no e na me se mate okasa amia na mde me beda na idua na anadwo no na mko na o mankura niska o mankura niska efefi be mana no a wosian na se susu owo bi ati efi me nuanu ewu san ye me me you know me nuanu ma se wewu na wewu se fi be mana no osian wo ya peti doubt se de da wunu ebo no e wa manwa se no ehwa ne be de dawo wo ma me ya ne dawo kra na nya me medred no se oboni a waye no kasa asemo ya che eno se wose me ma ene na ba be kon se me je me ba 100 cedis ene ne mpena na ba ene ne ampena ba be kon nti asem na ase no na watu ne ka ko me sister am ho Kuwait ka kira me sister se me odu ho me sister so odu ho ai wonu Grace ahwo ni tutu ni ba mejano na menya wo ba odom na menene nama menene na wo na ye nama ni e kwa Grace si 100 cedis wa ba begu mani mu ase no nua Grace e bede dan heya te se adeda wo nua bo ne bede dan heya sabre na mo gya yamba na no satan ne nya ye na mo da so na ne o ma me fie beda no me so wo tu ye nyina oba me ho nya okay ne ja me de oka ma na ko ka che wo sister se oka sa ai nda me de my sister friend me no bo mama ne na my sister me chechire mu a said ye chechire ma na my sister mfi no na me de metete wa enti edi beye na awotwe ye kon ye no fan se na awotwe mo ha me na mesra wa na obi friend me eno wase wo no akoto bombo no na me se bombo be e na wo ka na me se wase wukunu e ba wo sister ho no oba no ne ge na wo ne na wo no en edi na chi ba ise ge na so aboni dua nti no o mesen kwada ne dua na o mo be ka kire wo sister o mu ya ne so mo de ntokwa esum be ma ne oba no akon wo ho o mo kon ye be ma no ma ka kin so wo de awo oba ne ha wo de wo oba ne ha mo ja tu oba ne tete be ma ne tu ne ka eko wakoja na to meme nua no ho na se kumbia wakuna to meme sister so wabro mu mienu nyina kwa wo sister ekọ me sister ho eya den na afa de o me de mini ene o mokokwan ne yese nya ntokwaketo na nde ma me de me bia anka ne se meti he na eja okoye enti okoye no ena me sister so oja no obe moje etu na hana no omo we di we ye nyom di we ye na me sister se na ge no di nsu ogu so na no ho afọ nyom di odige yiwura de me nua no odige yiwura de no ma woge atale ne mpaboa ode atale ne mpaboa ne ma na wo hye ya wo de na aworo ende o chechire se politics mu de ko wa fam sister atale ne mpaboa ne nyina wa fam mabiem ma bona se meji atare no me sister de anka odi ama wo bia hye so ngo me sister de anka onye kura na ma ka efe senko ko ye no ni mu no wo ma watale ne mpaboa na ade chen kura bia sister ada me da se aba
ba fatale ne mpaboa no sesi a me no kase ma bona ka che ni kunu se ne yira be je me sister atale ne mpaboa ye hia efiri wo hu so sheda me de me hu so a sha atale no so sa atale no ho a me to abankala ye hia ene mpaboa mo de sa atade ne me kura no me ma ye hu na ma de nka no ho odi be ye bibia san kodi aye enti ne ye beje enya sei sam to kodi si na enya sei e ko 2 years Gracie 2 years atade ne mpaboa enya adana ye mono chiawa no sheda 10th May no asem na nye ye mono chiawa wo sister me sister so to no on sheda apa apa na media na wo kra wo sister kra lady no yi na si kire say wo na wo nti na ayi me sister ne kunu enhwe wo ne ba enti Akoma na tade a sha ko na ma media menim enti wo de ma no wo kra asem de na minim na media ja maka wan fa tare na amfa ama ene ye twa so na eno edanchen yesi anu be men ma santi so san ne girl na san wo o ma wo biem me kamba o mu wo ye ayi ne so no baby a ma metena wo ne ma no otete ye no e ho no abe ha dan de ama girl no ene one girl no eti enye dia ene one girl neti sesi ana kromo esimu nkwa na montra ye nkwan neti sesi ati a ne yati yi na wote no wose obesu minti no wose wonja ame wo ma enkwala ne hwe enkoyi ene se enkwa no mo yesen me ensa omo hwe ne nkoyi wo keka no wane won tokwa wo keka wane won tokwa sa media ha me kra na mde abetena ha no enye ono no kra asem edan no ena mse won che no amfa me ne me macha fa oyo hwade me ba che oda bi mu time fie sen ya tena be 20 years ana anya hwade me hwade ye no se wode ne echena na de chen da sei enti obedidi matem bi be ye me eno ono atena so do hu se do ye no wa hanye ne ye die ntino ye do ye me ni nyina ye sika sem ni adwane no wo se ma no adwane so wa ma miska ntino miniska me de be no adwane no ena ye ntoko wo ye me ti wo na ono akofa nipa ba se wadi matema ntwa ye ntino omonka na bibia mekunu so wa onim dwato akɔkyɛn no no ye bɛkye wato wonim dwato akɔpopo dwato na ma ntimi nka bebre eneja obɛyɛ em na ye kɔhyia ye nti omo mbɛhyia na omo dɔɔso na meso me ne madam fo yi ne kɔtena mu na omo ka se ompata me tu mpata no kra oso oniska ne ho ahwan na me se menje me kra me se menje na Esther mu ye no mo se wa anye bibia na yese asem na kan ye no wa anye antum na msemate na opata ye 2 million na o share wo mu nyina abo se Grace me pa be ye ne ho ade na mse ho na ya G2 mu ti wo blame check 30 million scan no ya twa so 30 million check ai no se jiska yi to ho na me pe bia be kan ho na de abe me ho ade na me mpo no me ka che se me ho ade mbo aye me papa ti aso se be ye onye wo hwe wa ama me ma me se bla onye wo hwe wa ama yesi akora ma me ne papa ewu enti ne yenye no kakra bi ma mtetim na mso matin efe me wo ha no waba wo se face kan ma me na me nkoyi na me famra na yemfa entoto ne ma kakra ne ehu de ebe yem se ho bla ne ji 30 million no se ne no koyi 30 million no edi aba ama me bia menim na de ntira ho so de check ne ma de ama me de ma no ne se so pin check wo betimi akwa koyi wo de check ne ma wo na di siansa na wo ba beje check no de ma me ne de me hu so de ma no ka chem se date no onyankoyi nti e bo date na wokwa omo fa ma no nti no eda obehia no wo ba bo date no obebo date ni ekoyi do de bi ti mi no ene wo je ye ade na fa check nkoyi sika da enya no kra na eda me wonti se ne oti kan asem na ye ka asem no ne se ne wosi aba fom no na minim se bia wasesa wo koyi sika no e de aba na ye de ho ade ye no me ya se me ba me refi ya to ring nyina da ho ya ring nyina da ring pen na mutu bi to ye ya to ring na ne blati ase wa abroche ne bla bla ye nsa ne ayi e wo ho e fe o ka che me se
edu be wase nsa no esi wa e best fight what wukuru ga what wukuru ga sa wukuru duru hasese a waduru hasese a wukuru matine ko she green top green me hunu se onwa enya tenten wukuru wa me hunu hasese a wodi mirika ba hasese a to aso enti no e ba ye na ko tell ye you know na ye say woji iska no me hu ye tuto bi ma ne bla bla yin san no want to be anyo ho ade eno na minimum no ene ma no mo ring wo ne bra de ensamba ene ma kakra wa obisa no pem no me pem na pem no no ankasa de ama wanya no me de mu ne sem so opem ma ne nti no menim so ya so ba bi betie mu dia menim ne se nko betimi akwa ye nukude wa bra wo ba bi ante menim nti mo tonight that 20 something years no we say how many years ya tena what to 20 years almost 20 years nti mo try na edi say ansa na okwa obey na age so obey ye ho ade ama we check 1000 Ghana cedis no na nya be say no mo check nya be say check na kula de e ba ye nche na say ya fan say check ne ba na ma wo miensa no ma miensa na bi nti check ne ba wo mu bie mu nka miensa na okay nti ye hwe bra wo ne be ma no wo se wo pa mo start wo dwe tre pen se bia dwe tira wode ma me ye make us store na obie ma me na wono ansan ye ya me free store no mo ye de na ma wo free se de ma me ye ne se store na obie ma me no na wo mo o ma yeska esa store no mu enam de bia bibia nkran be ko school e wo ma no diska kakra aba wode ba on fa bia mu ma ti efe ko du ba bi se na ye didi check ni you store no ena nti last wo ye se me no adwane nam ka che ne se store no emni ama no kwa na go fo o ma miska wo so e hia obesan ka che me se me ye kohwini enti no ma no adwane na me kan sa enti me kan ye no eno to credo ko tutum to credo ko tutum na ma me so ko zongo police station eho eno mo frɛ no ka che nso wo mie edan no won ko bie na menton ne ma ti me bie ye e ma metina mu na fe ase entokwa ne ho ahwa na me am ka che ne se store no mentina mu bie enti so onye obi a on fa ma enti motum sabe na motum na adwuma be na wo koye me ko fa blaze ani skinny e de kwa achima no so hia na adwuma be na no ye one day be share no nso e driver ode niema ekokwan so e de niema ode TV ne fridge nem niema nema ha obi na de brand na okofa no we na eye company okay enti ye hwe ye de nkomo no na wo ka se e bra mu hia ye no mutui ekokotena mu fie ye ntu ohum na memete maame mo ti me no ena me se mekwa akopedan enti dan no se dan na mtim se sia me ha dan 3 million me di 2 million bai ena no de 1 million e de source ena mutu ena me kwotena enti dan na me na metim ti o ma anu wa pa hwa na de be ka me o ma no aba so no ti ahensan okay se no ni sika kra wo mu ena o de be na ye nyina e betena dan no okay much for how many years enu amu ne da soti because me say be man tu kwota wo ma me fie ono de otu yi ye dan ti na otu free dan a wono wako han mu kwota wo ma me fie de mani tu ye no de mani tu e ho no eye asase no ho asem da asase na mka se won kwoto no eno ho asem ena mani di tu otu no ankala me adan mini me sa me meka chance won kwoto asase no sika ka na waton o se ka che be ma so kwoto asase a won ka bone enti se den ogina so di tu free enti no wono wako han mu de ma me no e kan ye ne so me ye say won ko ha ai won to asase ne ntabo kure bebo ne atene mu ena me den ne kan sa ti me ne kan wa ma mi mu aye ti edu be 2 weeks no ena me san ko bisa no e ho asem ti me bisa ho asem no e na de ntokwa baaye ti 1 week man kasa na no ti man kasa na no 1 week no bacho kasa man kasa na no 1 week no me kwa so na menyam me ba no ketwa no 4 months 2 weeks me kwa so la ba me baaye no ayi ni niema e de ko mu fi o wankra me okay enti okoye okodi na say wo enenam okoye wo chei otna wo be mfanse me be kran so nya 6 years
nti wotena ntina nsenya ena o si etu no ena o de o ma me mu fie na ya busuafie na abusuafie na o ti etu entu wo ye say yetu no eyi no na obeka say yetu no David o ma me fra wa na o ma me afra me de na ma me ni ho na why na fra wo ka che ne sister ena fra ka say adwoa wokunu mekọ ho ni nua ne wo abroche ne wuye no ti yakọ ye na ye na fra wo ka che wo say ye tu be ma na fra busuafie be ma na nkasa kora be ka kire me obeka kire ne ma o ko kire fie no ma me ho ne nan ma me e di enti no mo ka so mo tu na fra busuafie eno de ayo ono no asem de ma mo ka so mo tu ne sister na ka kire me say wo tu no na e ma sem e doso okeka no adi na tem asema odi gaga che na nya no kra no eno ko okeka no adi na tem okeka no adi na tem okeka no adi na tem ti ma sem ti ene yetu na firo enti yetu yeso odi medi wa tretwe sa yetu no mu tu na firo enya no kra ana be ma ya betete henti no nia wo ka ya na enya no kra bi apeso oyi firo dabi Akoma 87.9 FM me pagya mu na me hwe ma hohwe na omo ewia no atase na omo ekwan edoso bebre ahufo nso doso agya we ye nyina no omo ntumi ko ba bi foforo na ne omo ye no nso nyame so adwuma na omo ye no eno nso eya pa ye ne grace kom sen na edi komo ne afiti ase ne grace di komo ahwan ye te krekrekre yan ko hwe abema no ene minim se ayi Lufthansa eno wode ba ye de nya asam ketua se hurente wo frɛ ya ne se waduru ha nisa so private jet ya na bi kwa de duru ha no ano ehye do ma me ma howei akwaba ahowo so sa danya ahowo sa fie nipa ya makwa ba wie ya no yasta na pomote sen oduma komada roma ya mamu nyina so afisi apa free comment amen fisa abrene won kwane ahoden amen ya yo awie mebisa me de minim se de ya twere go hai ye nyina ya ka ho bi Niki Pizza Fan Club. Niki Pizza Fan Club. Niki Pizza Fan Club. Enti si muhu ye ni wodona na brebia no ye show sa. Baby ebeko bia ye dai wodona di. Ye yi wodona di e de ekire enti mami bi sa wi yi ekwan so na mo mama ne ye wi di aka so. What's already Maa Akos, we ready about concern on him and I Pizza Fan Club over UK. I say I feel so my mere kuna for to me NCC Hunjaw. It's a buy and Pizza Fan Club over UK. A free chairman Pizarro, then a year, Secretary Sandra, Secretary Sinani, Abusiani, Kumani, and I say, a friend my minimum to man to Mama Akoma Drew. To Mama Akoma 20 Fancata or nearby and Nancy. Yeah, you could afford the bus. You could afford man, member. Yet you're going to trip my money up in Pam Shanty show. No, so Kahubi. You could afford the mass. Niki Pizza Fan Club. Mrs. Our platform, no so don't shun your man for swap. What grab that rocket? What money a fair? What my dear fair? What would be a fair? It's a members no so and what fair. Na bibia ye kama no kwasem nyame nkoso no nsram ye resia ma Pizarro na ye maame Nikita members ni nyina ade ne ye ka ye ne bibia ka ye beka se nyame nsram odo a modan na didi kire ye afi bia no ekire kunafo no na sabe omo adi dam no eya na bro ya adwene ti ase afi bia ni wa ye beka sa afi we die ye hunu Niki Pizza enya afinu mpokra se yi afinu kra to nchene a se bia wo bia ba ni ye hia moa ye hia sika omo mutimi send this come twaso be 4 as a 3 ye hu ne ye ka kire mo but ye be ka kire mo se nyakopon no enhira amen oma ekuo no enye kese ye menya president kwa wo Ghana president kwa wo amen ebetumi amen nyakopon wo kwa fa so ye who knows ebetumi ambassador nyame oh ye wo DSP nyina wo mo aha ena meka edu true general
General. Yeah. You want Angela so na mete. No kwasem. Fe kam. No yedi. Yesu ma ye afie bia ye beba. Nyameti asem kwani ahoden e na ye body amen. Amen mama kwani ahoden. Nyame mamu bibia mo ye bia enkoso. De mo de mo nsa besom nyenhira. Ba bia mo de mo nan besi onyame fa ho hira. Mado ye nti onyame hwe so na won fanyi mo hawa no mu aye emfa emma mo. Ye da mase papa me patro mo bekasa mo be chia kuo ma mo nkasa obi okro pese o outside opeso obedom kuo ni bi yesi ewufo okra hwe mo do na ate asefo enti no Nikki Pizza eniema ben ni me because me say Nikita friend was say yebeko prisons yebeko okay kan ni orphanage bia ni na ewo mu ebi so kra no shy be no desio se bibisa ni nyina eka ho bi wan na mo be chia wo no na asem na mo beka e de akire ya hwefo ni ati mama general movie ana organize Ginkan kasa Maa Akos fa kwanya so achia ya dofo nyina titi Nikki Pizza fan club mo UK ni ame ni abema pizza ra me di na chi ona na yire me ko ma Nikita ni pa nyina te Nikita e problem me mo am say we rade ko so nsra o nsa be so bi enya nsra fa kwanya we so asa achia stop ni ya pokua ona pizza ro di na chi ko chapati roman ya nya mi nsra kwa na so da se bebre de ma na ye na ni so everybody sells nyina ni mi ko ne memma ma sorry mam obi a me chia obi a so for me mama wo me says Hannah from point and the bomb pie of children's park awo everybody ko so ensra me chia ma do nyina amen Nikki Pizza fan club Nikki Pizza fan club Nikki Pizza fan club yo me pacho me so me fast akwanya iso mekuma Nikki nyame onhirawo baabi awo no esmo nyame okonkono se ne wahwere wo owiaseman ho bia no nyame omohoma na omankwa ene ahoden mini aba ma pizarro nyame hira wate se wanta wo yere chi a ka bibia no yebe ene nti nyame hira wo me hira wie na chia wiaseman nyina na me fasa akwanya eso na machia menua Teresa Konto Abraham Afia ni tu chama ba bia wo bia me chiawo chia me fans fo wiase nyina maadwo ani Abraham Afia danfo me chiawo Maa Akos me fa kwanya we su chia me ba eni ni kun Mr and Mrs Dufo me nana no mu nyina me maame ne me papa Mr Brako owo ofasia yerebi ne edwafo na me maame so krent me anti gima ne me nua no mu nyina madofo ne matamfo nyina nyina chi o nyina nyame mo trust no mu yakese ya tamfo trust no mu hu de nyame o no kwasem nyame aye baba pizza ase okay onya ko onhira no amen onu no hu akuna form of no kwasem se ne Nikki Pizza hu akuna form of no onya ko onhira no amen onto no nkwanam ene nkura orphanage afi adoya wo ye yakopon hira no kunu 0 nyame hira mo pa me fa akwanya we so ehia me kunu me ba cha wo se gloria boache ene me nua mu nyina me nua na adwo me chia wo pa masimo amu wa abrochire a mo support me abre na abre nyame chia mo nyame mo enkwa tenten ba bia mo obi amote me nka e mo ase mi da mo ase ene ni ya abre bia mo ta machi yakopon on hira mo pa masi ba bodo fakwabna nyame o mo ne nkwa tenten me da mo nyina se the man rose okay so Maa Akos nyame hira wo pa ene abre nyina futu ade ma me ene nkran hira wo de hye me nyame wo hira wo me chia ma so members nyina chia wo bia Maa Akos nyame hira mo mami sewa ye Pizarro wife ne maame ne papa ante ma feel ye na bra ma feel abenkwan ye ne na ja ye na bra ene be dia abenkwan be muduro o nyame hira mo ye ni hira mo ko ba bi bebre nyame enim anamo achi na mo rans ne nyina enwie yie emfa mamo nyame hira ade achi amen Maa Akos wonu sa man chia me ma o am chawate mo fan cha me ye me yato me sura ogu me chia me manyina me chia me nua no agwada sa akochira me busu yanyina ade achi na Akoma kase ba yaseda ene de
Amen. Nikki Pizza Fan Club. Ahaya Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsam jumadi enu anu asuguso. Uti ane nyame ya atomo abronya no ane ewomo no kwase da 24th. Edwo da na week. Bronya no ekurafo ene ekurafo no a oni bie no womo a de ne eguso ada. Enti na watwi mu de se ya ne beye ewomo a beba be fam ye de be fam sanse. Ni season ena ye wei achede ni season bronya ni season enu ne yewomu enti no enema no eba na yeje edi rewrem sa Nikki Pizza Fan Club omo de ne entuma makomako aduo no me pacho won so ye hwe wanim won tuma ba ko yebeje entuma mienu yebeje se ye emo yebeje anwa yebeje de wodi bebe bia biscuit de wodi bebe bia no yebeje ne de ato oba bia wo hwe me efri bia no ofra na chese niema no yetumi abaje ana ubetumi dia ba Akoma FM yewo askwa ye ne Kumasi mo ena ehwe ne mu se de obi de ne dia ba onso fa wo de bra kokoko eno na beda no twiro kakra sei obehwe ne nya bebre ne yetumi ache dia makurafo no last year ye no Valentine Day no na behwe omo ba ya busu afede niema no ya cha manasa afede ma Akoma na mintumi mpie maka me office upia na yedi wata me ne ba ye ne nya bi ne ba ye ne nya bi so ne nipa no do so afi we de ye hwese obi obeba bia no ebenya ne so ene ne de na ode akọ enti mo nkoso na mo donate ntoma no emo no anwa no yo nsa besusu bia no mo donate indomie spaghetti no bibia tomatoes whatever the other beba bia no ye beje yetin anase sachet no wo de ba ye beje na che say ye de asum ye kunafo na afen so disables no ye Akoma FM program nti mo de ba ye beche pepe e de ama omo okay me pacho mo nya entuma ne ye sebe ya camera no enkata so hu okay komisen enti yentu enti bema no otu kokotena efri mu dan na no han no wankra ekokotena na busu afie best 7 years but 7 years ni na so na oba wo ho waduane ma no no sini ni mama ene da no oba mbeda me ho sini ni ma bibia ena abusuafo omo yes no omo pamo no me fase omo tu no efra busuafie sa ne ma asamo a according to wo mo kan ya no wontie no san ebetena wo so ana omo tu ne de wansa ma metena me so yi ne niema no so de kogu na danfo bi edem na wo ma no waba me obo me da no esua ne single room bebi a me ma na duro ne niema nkom ti no oba me ho o ma no aba mo nti no me ne ntem ebetete kula ye me ka se me hu so ne ge na wo na entokwa na atem didie ba mu no eno na me ne na no ba bo su me say ni eno na mega say ko 2 years eno ko ba 2 years ni okay enti to sabre no na motia no de na enkura no hwemu no na etesan a enei yati no enkura no mu hwe mu no yati ne ayi no sen me na me se me kunu me nya me ma ne bi na no so kunu no enti no me ya enkura me nya na me de bi ahwe wono so nya na ono so de bi ahwe enti otu ye ono kura no na me nim se bia niema mu na enye no otua light bay enam so metua water bay be met me bo light bay na no san 2 years ba wo water bay na utua water bay na metua se akra me wo kakra san abodan no enti last me kwa adwuma ba ye ni yetwa lights na ma na me se baby sa bla na me se da jo na da na kan yi baby our light ni ani bi wo se yetwa mo na me se ade wo se si eto obi ache ana me si ada wo se wokunu ko mfie mienu no ntu alad beda dan na mo efie na mo mienu ko ha ye no kwala ni tim no mfie mienu ntu alad beda na sesa bra no kro wo no otu wo se to jam 7 years ko tena baby fofo se wo tu ye no eche na lad be no oba ho nti no de lad be no ma bosom ne so de ma bland ba ni bisa no de ma no bland ni bisa na no de ama no ti mi dem nim se wo tu ya sen wontua na wontua wa bola be na no sa enfie mienu na me fantua bi na me fa afon na me friend bi sa na me se misti na lad be no ko lad be no
that you say ko 2 years won't you be da was yan no kode don't you no want you me so tia near them ba wo de na wo tia me the water be no some ni so ye otu no afa light be no afa me so afa water be ti water be no do na metua me ba bre na abehu ni se be me kura no che se opema asem sa bre na wo no atia wo sai me hu se me hu no foforo ne de wono so afa foforo wo ye nyame ma no ofa oba foforo wo ba wakla o se minie onye suban na di e ma wo hu na me hu se sa opema ye me wo be ma no do se finfin no do di oba pe ni to so mienu no eno no ena ba me di hu ye eso ye ni pepi so na no so ode ene say ti asema ono obeka no wonim so wo de wo ja obeka no ne say so obeka no enya me hwe no otimi ka se madam fu bi kula ge no se mi nkosi no na apart from oba ba ko ya wo hu no no ode ne ba betra ne kam ya ka akwaje 100 Ghana cedis akotua oba registration fee and apart from sa lady no wo say hu ba foforo bi wo ku no me ne ma bebre be say oh minim aje afati mini no minim ayi ye o man kase mu mini no man kase mu ho kra echi so san ko fa oba bi e wo ayi moda minim no ye so mesa enne no mene ne tena kra nsan wo san ko fa pokua kra san ne be wo ne ba Frederick nti man ye say eti me man de we de me anti unu say eti me hunu kra me hu be 4 or 5 ya me amani ya gani ono mo twempra ena na da so si ho ena me ka kire o say me ko wu me ne wu mienu ewie ye no ne se wo hu ne se oba te ne ka mu kra no wo so da bi madam fu bi ge no abona madam fu bi din wo se mi si no ha wo kan wo nyi ntumu da ene se wo nyi ntumu because unkoto no fligado chi se bia wo se ba ne so wo nyi ntumu da eso ne nyina kire nya atesem ne nyina kire ko a esame misa de mani we ese hu ena na wo so se bia ba me kura betu bia kote yade abrawo ne ma pe bebrebe na na so si ho ma me fa ne se obeja ani se na obesi aka no minim se bia obeja ne se ma asem no obeja ene na de bua na me na jai die ti obeja ai adie ti obeja sa na me fa no ana wo so se na wo nya wo niema bi years oba ena ema no so se bia wo be kwa bonten se wo ba ye no ofo ha anka mepe no ono a meka me no na menya akwadworo no me ne bla ne tena ye no ma anya akwadworo no ho da misi ne niema me no anaduane so obedi adanse ne na mawre kra me na mbubu ne mawre ma no ma anya akwadworo wo no ho da na wotumi ye we nyina ma be mama ne me no afufu a ote ho no anya ho ade na ye me wanwa no ote me nchen sei na medi a woka na ma won fufu ama no ma ko bra kwesi woba ha woba ha sensie bra kwesi wuti he wa na wo frɛ ye wa na wo ba ye ya ka cho se ya frɛ wo saa e na wo so wo mpeke me ma TV ni so me ma TV ni so e tinu me ko agwasi me TV so me agwasi me mo san fra kwesi ma me biem agwasi aba ha wo ba ha asi wo gwafu yama wo munam ne kire de wo kire na waka de wo ka kire ye because wo won kire mu bebre wo se wo de ma ye na wo be kra wo boni dwetere 500 million wadie wa just to ma no ane hu ko ne ba obo be dwetere 500 million ke kama wo sa wo be yo ti he niema wa ya ma no ene wo do ti he Ismael o friend no eti bra kwesi wo nchire mu bebre 500 million jetre wa han sto ama wo ni nyina utumi tum wo ko pe ba bi ahye ni nyina won kasa na wo ene de wo wasi ni fie na se ne ho kire no kra na opese oton a wo de na baba besi a wo won sem bebre ya wo ka na se de wasi ama o mene su ya ye ka bra kwesi wo se chenchira me ko wo na esi ni fie wo le wasi fie na chese wo hunim enti ni pay what ha wo no kan de wa bo awura ha se masem kra doso doso masem ti wenti bi enta wo busu afie mi pamo ami apamo
oh see the one see can nsɛm no e dey go so no na kyerɛ sɛ point bi yɛ dɛ e wɔ hɔ point bi wɔ hɔ nti wonya aba bedru ha what's my sign call wo dey fa phone no ka kyerɛ me sɛ oba no wabɔ ndwete oso wabɔ ndwete 500 million me madwa omo ndwete 500 omo ndwete 500 million ndwete me ne tena ndwete obo ma me ayi store na me ka se oje ma me wan first ka poti an dabi wa ma miska na store no twa wo han na wo toy store no han pipa no wo ye han 35 million pipa no menton twene adansi nti wo ho ene wode niema hye ene wode niema no ebegu mu wode niema begu mu niema wo mu na niema wo mu wode niema begu mu mete esem niema wode begu mu ye cylinder ne ayom na ayi no wode begu mu ba edoso na edoso niema no wode begu mu no sa store na me firi mu no a me yi niema no cylinder na ewo mu na akese ne 25 ena enketwa na ayi ye ka so enketwa no ya etui ka so banku no na no so ye 8 ni nyina osesai ena me store na ngasa kura ye san film na store na ngasa sika so botire 15 million esa wo no ho ono kura mka che na danfo no se on face ka ne fama me na me fanya adwuma wa fa ma me so ka che so abom be sin udetire 500 million me hu ni 500 million wakaso abom dwete 500 million mi hu ni 500 million store na chi no wa mom dwete nti wo buy the store no mu ja ye no ja store mu ne ma nyina me de ma wonu abeyi na ade obeyi akwasi ye ka se ye fra na Edward bomodia osebonsu bomodia na fa na wo de wa ba be so na se wo kwa akire ye mu hello bye hey do mbaka se mi eni ye na yi wanyu ye mi a am ko ni mse de mi ye say hello Mr. Bonsu. Hello. Aha, wo de wo konya hwem ye ni komo na ye hunu enokre wasem no mo kakra. Wo ba yi se wonu watena be 20 years. Ne ho ade ye kra no wa nye. Wo onu aso de tu wofo se gya nei wo be fie tena de ye tena nanimia. Enti bomodia na to asase bi na efa pie bi si so tena abaye wo ne onu ne kra mu na modia. Mama pack to both sides. I mean, because my back, and I the real Akoma here hit you. What's it there? Susuma wakuma hiti. Makuma ni mrafa. I me say my packet, yankasa. That's all why you ain't no. What be you see one wabre? Matter 20 years. Why you want to be no biabra? We got to be no biabra anything. So we are. Huh? I wonder all and work also one wabre. More brother be 20 years. Most if you want on, sanity and baby, oh, a CNS, you know. Me, na me for say Akoma, for saying a bone, and then me dine me to. Madame will be brought to the media in China in Siobao. Also, what I can have go for the Sasa yet to an anime or something to Mano. To be back, some of the time you have made them as Minaka. And I'm for say about dying, to be familiar. Esi plot na wo part around dime. Me say that me ton plot na damage right one. E dan ya me ton e no o mampanifo a obuka person ka me ye mom no betrem. E de na magoton. E ti no o de ba betu ono. Ah o se me che dan na me ba ono ne ba ne bi ono. Me che dan na ka me che firi me mampanifo no so. Ono ne ba ono ne man kwa no mu nya be nya sin ni hum. Ano nko ma che. Oni ne man na ni bia na o ye. Me say no me kan won ye see dan no. Hey, it's a mama hono. How you got the cat and it's a mama hono. Okay, oh, no, the baby. Young man, blue track, and we do go on the baby. How you got the cat and it's a mama. Hey, what's about who tell you of it? Who the home? Who can't comment on? What? Who was tell you of it? Hey, Nakatano, none of you care about. Now we don't go. Akoma, we need answer. What time I told you for now? What lose you? You need mampo. Malusu, and I both Malusu. And I Malusu. What Malusu I know? I don't me to my money na. Opia Benya Kanibi. Opia Benya Kanibi 1 billion. So me 10 Opia Benya 10,000. This is Opia. You know, the method, I'm not talking about money. I know one man, I'm going to
and I won't go man and do my baby. I say, who do go on my baby? I say, oh, cut a few, cut a time, I don't want to tell me a blade. Oh, Mamma Catano, so come to come from me, no crack, I'll come if I do a TV. So, one boy that what you gonna buy. Share. Now, talk about my uncle's school. My talk about myself from my uncle's school. What this kind of? What I say, o ma do I say. Me man dia we do dia we dia so won timi enhwe bi mboa me. O di maba. O dia me ni ono no wono. Ono dia me tumi hwe bi mboa se wa na ato watopa, wa na abehwa me tumi hwe bi mboa. Ntino oba no ene hwe. Ya me ba fa na me ni ma. So ono me ba fa na odi machi no o se me wo ma. O se me wo ma. Dia broko ko ti na ma. Wono kwa boko na ne wa dia kwa ma anye no. Oba obi na ana obodia obi na obodia so wo ma na na so ti na ntumi nya ne ho ade dai wo ma do so pe ma dodo na me wo ma do so say mi sika na me hye no so wo ma nti wo kwatra busu afie kra yetu oh dabio ya timia ta me na bo anten se no kra wo ma hye me den se na me to free kwatra ma kwatra nkan wo ma hye me den nti won wasi wo dan ti ba na wo hai dan. Oh, my hand flat na team. Why flat na team? Na come here that team na obi a me premier ni come kwatra efficiency. Why flat na who si fie no wo dis kan ti sa akwa flat wa bra. Wo fie no wo bo. Efie no na ton. Do aye kwa ti efie no na ton. It's wo ton. Because there be question. Efie no wo ton me was wo be yi ba wo ka the plane chire no. Me to ko. Ya ko wa sa na me bo kwasi e. Me ayi bo su. So what tongue me and name him so be tongue assassin. Now for plywood. I didn't see that. Obusami. And then 4 days. And I'm seeing that dino. Minton. There be say. Hey, so I'm not 20 years old. I'm uncle. No, hey, Menyabu. Uncle Cow, a penny from an old guy, a diamonds. It's almost a cow pair. And what mammy was cow pen. Maggie says 100 million. Also, Maggie says 100 million. I Martin. Because a day in the war town, you never saw kind of question or banner. And the same year, I fear the war town. About the only some for wedding. Modern Muyama, that's another papa. So what's the question? I mean, no, I tell me Bisanwa, maintain a cheap, but they can say, now catch you one place if you want. Mono, stand up in himself. Moba, we can't think of that because we can say, what you can't call dogs. For strange numbers. Oh, thank you, now, what you can't call dogs. You are broken, so now what are you affected? I don't know about. What? Ti do mebo. That's what the man called the Mubugu. Miss Obio. Jamu pata mo dia me mo fa nya me. Miss Obio. Can say. Oba ni bisa wo ebia o. Me ton fie no. Ebia say this me ton. But so ka cha ne say asase. Wo be to asase. Wo to be dia yesu na the plywood aboso. Na what for sell go. Na wo number ho. Ya fa mo fie ho. Busani say. E dia ni misi. No ni wo. Na me na me drum tell ko tell no. Me the body na ka wo. E ya good is so kwato e tu na ba be tell. Me ju sika di ko so ko to dan. Kwasi aba te say. Wona wo je kwata so. Wona je kwata. Oba wo na wo ma. Oba wo na wo ma. Oba wo da ne so na da pen. Jimi kwasia. Oba wo da ne so na da pen bonsu. Onya kwasa ko di mbeduru o. I'm not more that. Papa, oh, that I'm about to assume them. Check. You see me lose wrong. You lose. You can't just you lose, Baba. And I said, "Ni ha ni ya na we say no. E ka wo bia wo. Asem na ye ka nya tokwasam. And na wa ye woman no wa ye ni tokwasam say de. Asem ni tokwa ni kwasia ba. Jimifo na wo num ama me anu awu. Mira menene wunum budasa menela wunum a jibi fo ba na menela wunum ono oto mi som kwatra ba ma nche ni ata me se na me be se me wura ho e ba to oto som kwatra ba ma nche na mo da so te
me say me ni nya japade bia eti so say me bia onkoton se pete so na say uni ene woni nya japade atram wo ba ye a wo bi sa so wo hunu se de for sell abon ho no na wo so do se so bu ka se me ya me di ameton eni se wo ka che ne se asase na wo do na de for sell abon me na me si bi dan ana me se me ton asase de for sell bo fie ho na na wa sem me na me si me se ya ko asase de for sell bo fie ho wabɛyi wani wɔn kyahwe 20 years wɔn wɔn anya japadeɛ wɔn na ayɛ wɔadeɛ eti bere wɔ confront wei ka hey ɛrɛba ɛyɛ mia mi fie mia na mi si yɛ mi tɔn no waka ne sɛ yɛakyerɛ no ba wɔn to ana nsɛsɛm nfa nkyerɛ no to ana nsɛsɛm nfa nkyerɛ no sɛ me madamfo bi na ɛtɔn na saaseɛ ɛna me de fa sɛ kɔmɔ sɛ no ɛna me de abɔ fie ho me se busare sɛ me ni na yɛ ya na me no na yeye enye mote na mo ye japade no ba sa kwa sia sem kan be se beti no kwa sia ba hu ni me na ye japade me se me no na ye dan no me ka mo bi na ye me na me ka me kyerɛw eti me chefa me ma won to asase no efie no se wo se sika wo da se 600 million and was wo betua anda ben bosu 600 million wo betua anda ben ni tia me man 600 million no hu bi da o 600 million da wonni ni tia Baba wonni ayo be wonni na for how many years I don't mean wonni na for how many years akwasi entie wo ho na atie ho amebre ona tu nche busare na me abusa me nyona tu nche me so me bisa wo bema majimi ntimi nim so atia na me bisa wo enti famiji me yima no me say woni na tran fie say I ni kwara ko to dan na mu ne che na fa ni sika ma no me ni na ko to dan no ho onso wonu mu kasa nye onso wonu mu kasa wonu mu kasa ma ya kan kire wonu mu kasa tan David wonu mu kasa tan ma me kan kire epon sia kasa ko na ya kire o se de si kasa e kire nipa wonu mu kasa nye me from madu atem me from madu atem me chasa me from madu atem so ni matano to mi ni wa me from madu atem atwana wo ya kasa wo ya no Ghana sika fo ka ho Dabi o atwana wo ya no me keka bi me chiro esemunu na okeka che me sa no ada ya bremo Ghana sika fo ka ho me ma wa tumo wa Ghana sika fo ka ho kasa na house ano nonsense ade na house ano woba woni na 20 years ya ade na oba yaye say yade wo be yaye body ka beka ka wo beka ni na go one by one woba we nmaduane no onim na oba yi odidi batam wo mu ade ka beka ni na da de go me so me sa said ye wusi kasa no enka wo beka enso yes enka wo beka wo woba yi wo kwan boni bi so a eye ebonsu kan so yes said ye wusi kasa baba bai enka wo beka ba dia no utwi ka ye asewoni ba wo so ni na wo jibi fo ba asia ba waji mi pa bema be eje ba nko a bema be na wo ase woni nuama woni nuama wo ho bonsu woni nuama me so ba half na me say ade ne ku ya ma na ni ku tan semu yi ade ya oh masa nya botre ni enkasa ena kikokokoko ena kikikiki na ba ma de wanu oyase yadai ba ma na wanu oyase ba ma wanu oyase meko wanu oyase mesuwa kurasi ni ba wonim nyansa wajimi wo adai wo ba wo wada ne so na wo kasa wo se wo ye tutu ni ba no na wonim nyansa na menim se wo boa na menim se wo boa oh but the one say the one say kai there ni nyina na say the ni nyina baako de walk kai ni nyina baako cross ni ba wajimi woni me wode ai me ton de ai afa wo ban kwase aba efie na si ho no yesi ya wode a oh be ma aden crowd be me hey aden wa body na so aden ade enko a
be ma nya botre kade obeya ye so obeya ye bibia just go ahead and say it what to me aka bibia dey gaga aba no okay Angel bibia be fine Ghana for me ma de me me de kan ka se bebre na ho a ya na hantan edoso anya hwe kura no se pani efrew na ye to nsa frew a ma said ye tie bia ye o kasa ye mpani for kasa that is why okokota ma ye lawyer na betima busebusa questions bia ahwa be kasa sebi onim nyansa enso o test Akoma na hwe said response ade be ma no be wie na judge agent so di boy for enti akwasi minim ne enti na Akoma twa so gidi na se na Akoma wa tie de wa be ku hu kura da ko wa ukra be ku hu da ko tese da Akoma be ba no ahwa ye te wa akofa DDT aba ba no awu e de na obi di ayo boni be na sister obetna wati wana se wakaw na se ba wo kanya se wo no na ai da wo di ko fofo la ko boda na fe wo di chi for kwasa asem papa bi ka na sabio oba wa da no so sabi ene na da ye kwase a one wa ho so ne oba no da ho so ye hwan a kwase abo ho nta oba wo ne na da sabi oye jimifo a wo so a wo ne da ho so ye hwan a jimu abo ho nta o de me pese ma onu anyi no wa ya no ama because se wo te ho na se oba na wo ne na da wo ye jimi a ene na because se bodamini any bodamini na nam ene ni feni na chen eti se ofi se wo yiri na wo ne na tena wo ye jimifo a ene na kwasi se wo nim nyansa wotim ni jimifo akoda wo de na chese ne wo na wo ye jimifo pani o wa oba wo ye kwasia na wo ye nyansani party se wo na wakofa oba kwasia na wo de ene na bra ene na odi kan na maami di wachi o chese ye ka jimi a wo na odi kan ye ka kwasia na odi kan because wonya kwasia wo nko kwasia mpeni nko fa no se wonya jimifo wo jimifo nko fa no nyansani bi afa nyansani enti na Bible se fa wo nyansani na so da nyansani enti se wo so obi jimi na wo so wo de ho akobo jimifo de ene na munyina se mo ba bajane jimifo maami enti wo so abaye jimifo ni bi wo kwa na ye jimifo pani jimifo be ma eno no ye jimifo ba na munyina mo ko na mo ba ade na yesa baby wanyina du de nyenya de be kire so obesu akasa o baby wanyina du nyenya ye ne be kire so sabi se wo ba mpanimfo ma atitiru ahemfo nipa titiru etiew na ogina kwase aba hey ade bra ade aponje opopo me ana ade aponje ade asema ha ana na de Ghana fo ma emema ahantan sa amode kwan na wo mo se ka foto so sa ya wa hantan wa so wo men wa hantan bebre e de no na wo ye de me chese wo nti woni nipa na te ana sa wo betra hen wo betra hen se de obia ye tatia wo ni so sa na o ka se tum pam sa no woni nipa na betra ana no wa na betra ana na mo ye sa ana mo ka se mprebia sa se munya mo ka 2x4 no de mo chese mo wiase nyina ya mo dia ho wiase nyina ya mo dia papa na ka ya papa wiase nyina ya mo dia ade ti me bo okun wiase nyina ya mo dia ha 6 bedroom na wo ye no e fan na wo beda 6 bedroom na fan na wo beda wo 6 feet baby wo beda ho ni nyina beda wo ye nipa chen wan wo so nipa wo chen wan e wo so be ma ye hu bi da wiase e bai wo so be ma ye hu bi da ade ana kuku sister asem ne se adan ade fo se abon se fo se no okay ma me dan me na me ye ma de enti ma fa ma de nka o anya sem tia wa enti asem we ni kwase aba aboa ajimifo na hwan ene na kwase me so me to nkra se asante amamremu ene se bi kasem no se obi ye kwase a ni hu se obi a o enyansani ni kwase ampani na ma ene na se nipa no ono so ye kwase na ma 1 so obi a jimifo na ye hu so obi a enyansani ni jimifo na ma ene no ono so ye jimifo na ma 1 so obi e kwase ni a na obi a ono so anya kwase ni ne na ma ono na e kwase ni na ma 1 akwase nti hu so de no una odi kana ma medi wachi na be da ma mi be ba be nyansafo no so be ba be nyansafo wache ade ya bremo no hanta na yewo ya bremo mu keka bia yetumi keka bi nchem sa no na mo di nipa ni ma ye fom keka ensem hunu di kire nipa we na bufuo ne sen ya wa yero ho ahwe oba ma mu ahwe mejo so na pom ti ya mi adom ya de nya mi ase natural nipa cho family remo bi me da se Congo ointment awie ya chiachia obi bia Congo ointment yenubnane hahama ointment e dia ba ano nhihye obi wo ha wonya ka ointment pa na wonim se de ehihye ni bia we ehihye because you use your name infections say white ye nkekaye bia ye nsuo wanam a abie no
udware wi a na wate bi na wo de akwa akwhye ho ye na no pa ye nanumre ye na no pa ye nanumre nye ne da krope to aso na ye ne saa na ubohu se wanemu aye kru no nyina bewu enso bi efri wanemu ba no enso ni nyina betwa eho no ma eye wo hene na wutiti no begyae eho eye opepepepe wo ka wo na atwi ho no ni nyina ebekọ eti natural for de pese wo ye ni menu aba na what's up problem ya ye ka ho asemi infections ni egu na hudo bebrebe but oba bia na munso firi ho ba eho keka no eho ye ne dan a wose eye white ene eye ne saa ye bese wo ni yedi nkomo fra yen ewo fon so ma ye hunu said ye wo experience wo de ne fa eye de ye opepepepe ni bi ana wanemu na ye wo hene na wuti enso na free ho ba nso a enso no any color ne tesen mojasu fin aye tese yellowish aye greenish aye white ana ma ye hu your number ne 0249 01 7101 0249 01 7101 0204 61 61 61 0204 61 6161 mini aba aba modi ana free na eni eni sa enkomo no na ye hu kwan ye befa so a ye beboa sanse e ma ne bebie ebre oba bi se me white atena me so ache matiti manam sa manam aye krom timu sa manam bai ache for so many years so yisu no ne bia ko ni problem ne say the kind of infection kro no unim ebi kra gonorrhea bi syphilis but to asha white mesro mayen cho de obaye de afa ho a ni nyina bekọ ama ho atimi atowo ama wonu aba bibia kama sanso anso na ebeguso na kọ ebeguso na kọ nso a ni nyina frɛ number kro no a 0204 0204 616161 0204 616161 and 0249 017101 0249 017101 Congo ointment enya infections nko ane etreat eye dra ya ye dia ma hone mani yade ya we dia no bo hu abo abo nsanso bi ategu ni we dia ni prekese what the cream soaps ahodo wo mix bi no di dware batenko obo ha ne nso ano ayenketenkete obi dia ya aposi obi dia ya kro obi ya twifare mesrew unya Congo ointment ma osan kabi na wujare wi afaye wunku ne fasra memfa nku bi ankofra bo ho no a otini nku a wode sa ne kakra no akote Congo ointment ne kakra menye ne saa yare na aba wedie nani honam nani awasa yade ne ko treat yade ne mani mfiri ho eti use Congo ointment ne nko a anopa wujare afasra enumre wujare afasra that's all ebeyi ni nyina afiri ho ama ho ato ni pe edi adanse anya asam ketwa sister ba ko waso ase na nimu nyina wono kwade nde na yete se enso na egu na bens de no wagime enso no e ma ne ko use soap ni creams ahodo bi e ma e de bens baba hyehyehye na ni ase nkokko woni wa use ma na nim na yese ni nyina ko nyame nhira no wo adase a wodi no wo hu obia na sa pimples kra wo nanim ne enso obeya ba nanim a o se kote Congo ointment na fasra beko na media se de se ye ya enne ye firi ho no wo de ne nso beko eti obi bia wo yusu enku ama wani mu ahyehye sa ahyehye tuntum sa atwentwem sa ahyehye kokko sa ya oboso na ahyehye ya kokko atwentwentwentwem no yusu Congo ointment no na every wo kama enfama Congo ointment ko da ni farmer misi herba blessed required ubenya bi udru ba bi na pe Congo ointment ni esi bi ni ho a friend natural and your numbers ni 0249 01 7101 0249 017101 0204616161 0204616161 elipa bebre wo pimples awo wo mu anim uyi wona mani yade ni free ho a pimples no bo hon man ye pimples na wona ni man account mi hwe na ni mu mienu ba pimples na ni mu prekesen pimples na bi de ya puti ebi so de ya asanso akitinkiti bebrebe obi so de no ayete na ni mu na tutu ntokro na pimples ni free mu ba asa de yehye nso no wode nsa no wode mia no wode nsa no wode mia ne nso free mu ba na asa yakwa na foforo free mu ba eti amana ni mu nyina ye amana nkitinkiti bebrebe mesra sa no betimi atwa o facial fa sunday ana frɛ ni hu nkomo ba ye hu the kind of pimples a abegu wanim anaje wanim aboso ana ese wanim no na natural for yem fa Congo ointment ne emu akwa befa so a obe apply atre ana eba ye nkyeye wode no hu ni daban wodi nkum bi ni sam na bia treat pen wodi bibia kana ya number ni 0204 61 61 61 0204 61 61 61 and 0249
017101 0249 017101 Congo ointment ma wo se boot na wo mo ro mo nan empabo no a na pampan wo mo na ho na ne nan ho paya ye fita se bia make se kra na ntama propro na si twa wo ye be ma wo be hye wo sauce na buta fa Congo ointment fa ho mansan ka bi fa fa wo na ho no na ntama kama san no hye sauce na wa hye boot no na wa ko baby wo ye ne sa ebebo especially wo mo hye security books wo mo ye mines police for soldier for any boot ahodo no nya Congo ointment fa sra na ho ansana wo sauce no wa hye kra na wo di boot no so hye ntse bedu baby no wo sa no na ho nyina mo fa nche me na airpro because na ho be fita ntse be yo say boot na wo hye ne ma na ho ye fe eye fitani nyina bedru baby no bohu se oba nine no aye white pure white pabro so na airpro ne ba do nsafa ho ana wona ho eroro use Congo ointment na emo ye ma no wo mu ko school ana mu ko krecha ye mfa Congo ointment mfa mo to ho asane abo mo diaper na wo mo akọ enti sa madam yi na ni kakra bi ba no beba na ne to ho nyina apro ana ne to ho nyina go nsoansoa wasu amana ni nyina yekọ na afi ne to ho nyina twetwetwa na wotre enso etim ne pa ye na ntam ha sei no obo no ma onante ade na modu na akatwi ho bo nse wo sha atade no wokọ ane na ho nyina ye yekuro na etwi ho ne ade ma ne mema nyina experience sa ade no wo be sha atade fa Congo ointment sasa ho na ho ntimi enye kama pimples na pompo na abo wa kokko so a ni nyina ye Congo ointment ba bia ye ton enkum bia obenya bo ko na bi ne ho afre ye number no na ye direct 0204 61 0204 61 and 0249 01 Yami insha papa me do da sene ye besai ehia ebiemu papa oba brana ebetrase na mi sa wasem ba ku mienu na fe yemfa second story no ento aso da yenko yenimpa mame me madam rifa wo dem rifa due why me ma wo dem rifa due wey na what na ho 20 years mama say ya ana ne buafu sata na mo tie de na say ya and what na ho 20 years you oni no bi afre na obeka sesa anote why na share was set na sa relationship wey 20 years ada na to be free me de obi anhye me na no enipa bi a wo ye na de ayiso ano dwato ahwe de no mfa ni agoro obekọ dwato sesi enti ana nipa na asa tuufo wasinya hwija manenka enya hwija manenka nya enti me kwan de ahamene ne tena ya kosi se me ka so ko fa aga ne wo ye no na fe mi ankasa atede be na odi wu a okodwai to aye ma bedwafo betra se ka so won pata eno so do o ye mbako kasa na no so aduane no aho am koso sada no wa ma miska eno o se menu aduane na mse miniska yam de benua aduane enti da no ma no aduane anwumire no wa fra ma wase an oba na wo ye de na mse ma anya hwe no anya hwe na otifie no so fa so ne de enti no wa no aduane na mse miniska ska o me ho no na na pam de bi man kra no go school na de na sada no ko wa niska nto me de benua aduane wonim nyansa hu chimifo ba o shini ba tutu ni ba wanu aduano so mfa so ne sa abodamfo an abodane ne kasa no tutu abodamfo krom na mprom kra so mfa so hye na ma hwe be ma wo frɛ me wode metnas wo tuko o mu fie ho no wo frɛ me grace na me se o se me no wo nkomo na me koy a wo se an matnas adwen ho ahu se awale anya ni amasini aduane no ane na ne dia me de okan ye no aware anya niamasi aduane no ane na asma okate ono na frɛ me so wona me nkomo me okan ye no me so manka hwe na wana me se wa wi o asia na me sole na me se na dia ni na mu misa asa dia ni aware me sa no aware anya aduane no ane se adwene ho ahu se na mama obi so watena se adwene ho ahu se awale anya niamasi ni aduane no ane na nti ye dia mini so no na kanti wo se obi sa no se nye niamasi aduane no ane na dia na ye dia no no nche no na me de me sole na me se me ko na me se you edi be ya 2 isa ma se sa ne nyama ba se me nsi na me se me nsi di nti a aduane no aware na me se me nsi che se
wo se awale anye aduane no ane ne masie ne na wo de ne ma ya bai se nka awale ho enti no minsi mansi no ofre sister bi o me ne fa na okaje nse me bo sabre na oka asasem no nyina na mo da so na mo twempena ani o ofre onka cho se aduane no anye ne masie aduane no ane na no na mo twempena ani o na no nsem keka bi te se because me ntia se wo dia me baba bi a wodi watema wo ono abu nkotodwe pa wo chew na omoje mpata de ma wo na no na ehia me because say de waje atom se fie no oton enya asase de wo ton wo de for sale abo fie no de mani di atem no asema me kan akwesitela betenam bi bra ma afo betenam bi na ayi na akwesi bla pani on kwa de mra fi ni di omo nyina betenam mu bi omo ye dance for akwesi su number wa ha bla ma afo no so nti eno ye didi atem ya ho didi atem ya ho ma da no ye me papa wo ye me am hu se wa ye me aka wo ye wo wie sa no beda so no wo ye wie no akodwa atoa no sa no wa beda ofra wu tutu ni a ofra wu dwamanfo ba ofra wa hyawo ni ba no anadwo no sa ba ho no wa beda enti no wono akoye no odi watam wo ne ma ho ebu otubi di watam wo bra enkra ni gina ho na ma na ayi na nsenya mu ho yi me question na na sa wa ba na nsenya mu say otumi di watam wo bra enkra ni gina ho no o mu hwe bi no o mu tie bi odi ne saka ba wa boda wa bo me da na nsem wo me ntwantwom baba na okran ko dance ni mo wa medwira nwumre bi na me badem me beda abna my recording me am bomo maame ni wontie me de menim say recording papa bi e de ne wo maame ye de bre na ye adwuma wo ni obi ni nkomo ana me se bo kire me a wo maame we tutu ni ba we ahyewo ni ba ko hwini ba oto adwane ma mudi ma mo ma nya mo de sa mo maame bre na ehwe mo bo tutu na de hwe me na sa atam no so be abuso me ni akire wo mle nkola ni skill wa recording no say o mo money ti ya sania ma me ba girl no na akra ne bo ma me to abna bo ma me na me sa na me se ye bi ma me ana me se me tutu ni che wan ka bepene wo ni ska de man kwala na to adwane di me force na ma to adwane di man kwala no ka je me se wa record de man kwala so mo ma me tie se me tutu ni me da ase pa me da ase na efiri ho na me ka che nsa da wonim ya be bie wa no aka che me se tutu ni ba me bodua ani esi do so pedua bro ana me ma no woni wabondua pay mo ni dua da ono anka se mpate kra ma oni dua da apart from edua wo bo me mpra no mo ni dua da enti woni me free da na me kan sa asem ne sa da wonim no be kan sa kasa fona kire me bo ni dua firi ho me nte so aka tutu ni bi ma kire me bi ma rese be ma me o ma me phone ono na o ma me phone bi okay what the phone ne ma me phone yi kra me ana obaye wo say enti wo de ye say ye hunu ni su no na ene ne ban no awie se fie no na wo pe wo de me de meje ya kuma 87 because na no ya na didi atam ne de ka se ye ka ye nyanka nwie ye nyanwie na ene kira wa ka se wo hunu bi na enkwara ne se omo wo won chen ya no omo wo be ma onu omo mi asa nyina na tie okay enkwara ne wo nyina na tie okay Pastor Julius adwuma we yadio dem papa say yedi ka ka jo say adwuma we yende de obeti anu no ana no ante mete ya yedi ka cho manifest ama say de obeti anu no adwuma ne de monre no comment on suma se ko fato ho so okay ho ko fato ho so a de obeti anu ani ma ti o wakai ho na wazi hiti na bedate Zewo jeze ojo mo ti ase ojo mo ti ase wajojo yesa ya yedi wajojo di pasa ade e beat mi no de ko go ni se me ma ofia odi agora wajojo yesa ade o yes smart no de ko e smart jano ye nkule tempa ne kakra atmosphere no ya bubo ya dweche wa na ye tempa na kulu
Yeah. Money you Baba ko Desmond James or standing assembly to man mamate that me bay or Patas electoral area. Desmond James so chiteni e wo KSTS. Okay. Ni hojo pa monto man ona. E kira number. Ya channel beto no monto ontumi me di man tem nanim na wo mo wo mo. Enjoy number 7 on. Order number 6. Desmond James order number 6. Mo mo dia na mo. Si awate wo ko ya fatal so ba. Ma teacher na just wa ben pa. Ma ya kasa hade ye tufo na ya kyerɛkyerɛ na ya tenetene nipa na ya entertain nipa so wo hwɛ story na ya ma ya futu ɛwɔ fie bia eti bia mfam futu to wo hwɛ mpa ma me case o de simple me na watena over 20 years ɛna ya ye ajapade a ɛyɛ dan ma sɛ ni sika wom sɛ ni sika nim Ghana hasisa one ba tena pre ekodu ba bia Ghana ma kyerɛ sɛ ajapade bia sɛ wo na obeyi o sɛ din sɛ o chim na o ma ne fa enti sɛ maami ba sɛ ɛdan na o de for sale ba no nya adwena ma o di ka kyerɛ sɛ wo na tena ɛwɔ san fie so ɔnya wrong de to so biem enti wo momo a for sale na o de bɔ ho no so mpena no na o de aba ha ɛna ya frɛw mama ya frɛw no asɛm etiawa ɛno no sɛ kwasi ebeyi ano sɛ ebia ɛdan no maye madwen sɛ metɔn na emum ebia weni ntina ama me ton meton kra memo bi oh said ye be ya oba no so oh ene ye se na wo ton kra na se ne ye nyina ye mu a okay ene ye plan ne say na ebia kwan we ye de fa so be boa ye nyina ma asomdwe mai aba enti ka ye frɛ wi mama ye nya hwe afiri wo ho ye de ne se ye be ma nipa akoma ye atɔ ne yam enti se maame abade a na se ye hwɛ se maame nso akoma beto ne ndi nti wodi mika be dan ene ya frɛ wo ye frɛ wo ya mfa nsie ya mfa ntete waba aha kra all right ene ya be din komo ene ade ene ye se bra be yi ho no se ya mpa se wo ton dan no na etese na se etese ena wo de ye yine wo kan na watwa fire so na wo kro asembie no wo de wo ho wo pa na kasa police nche na wo kro ukodu ye ne ya frɛ se wo be kasa because aha na watene wani be TV so na se wo mpa call so ena wo je pin na wo ye kasa ma oni ye kasa no enka wasem ye ba akopɛ se wo beton dan se wo nton o ton de wo di sika na be de wo mfa nye se be boa maame ya ene ye be ginam o bi akwasi ene ye wadaro ba me una tena chentini pe kakra ne fama ono nso no man komo bra eye tiawa na aboa kwasia wajini hey ene hey kwasia aden bibia wotifia dui nye obi na be kire wo sabi nyansa ho ena sabio say ya woyire kura na wudi na tem sa mpa wo de yemfa say argument so ka so be ya beka so maame a wo ye ho se nya una meka na nya sabi Maa Akos mpo na wudi na tem na say ya woyire mpa kwasenti efe say okofo obi baba edni betena ofie na ade obetima ya de ahye ne monyama na wo ye kwasea wo ye tutu ni ba wo ti sei wo ye ahye woni wo ye kwasi aden mesre se sa kokko we na odina odika kan se ne kokko osoro na ampa so am ye hu se ampa sa kokko pa na obi a kokko ni bi na emum se kwasisi na wo de ne ba eye de a ene na wa hwe obitima kum nipa because we dey ateni mpo na wo ye ne sei na ma se sekan ben ho na aba bi ana dua bi ben wo a wa hwe obese ade enti kwasi metufo mesra pa se dan obende se obende ene we dikan akeka won se but me de futu na me de metu se obetia ebeboa unti a ode ho sa suban we de wo firi me ebeboa sabi se woni maami mpo agya ya wakofa ba ho firi se o hwe no ono so ka kwase ane aboa sa akere no te ho ana akwasi eno de wajai ono so se wo ka kwase ane aboa sa de kere na eye na wodo da achi bi enya obi na obeti makofa na yensa na sabi se member power ni fia na tutu ni adechi anu asa sabi wa beda na so na nada tutu ni na na sada tutu ni na sa na awu abda woni evidence wo wu bo hu dia uni evidence to asem na wo kan say yampa say wakoda be ma bi achi na say uni evidence and one we tutu ni adechi anu asa na beda ma ho asem o kan ye shock me o say ada o ka chen say so kan sa akasa fun chi ni bi mo be bon dua le fi wan ka bi ani da ho na je say bi o kan na ni da ho pa o ka se be twa won sunum nkrofo bi ho ma yemfa se kan yemfa tu so ye kum nipa he ko di tutu sana ka sister di awira ho ne adwen na ka wo afiri wi ase enso na onipa de nano da sane di nano na esi no kwasi metufo se na okokote de na kwasi enye enya de beboa wan kasa kra wa brabo ene wo daache sabi se de wo sika se ene wa hye ka me nsa to ne ade kire se wo ye modern bofo wa brabo but won hweye wano asem ebe se wan kasa wo daache
mesra kwasi bo modern na ma ye nhia ano de bo modern na ma ye mfa yi anya sa me de bi am kam so oba sa nsuo ma odware o se na no ko sa no ma ba ya o ka se o nsie na ha wa ko fra sister bi so ma ya dance ye o se how me wo so won asam se enye enna ene anyoma sie ne aduane no a ene ya awade na fa ya gete bi se ko bi se ene ya de ne awade no afi wo ko fa onyoma de aba be so onsi e don se wa no asem a o kan se ayi unu no wa no asem na o kan no se ayi unu no mesra o kwasi se de o sika sai mesra o brafom mi tufu se nua bema mi tufu se sofo brafom na sa akoko we de ebedi wa wawu ma me da se so beti a be bo na se o se Maa Akos Spirit, let the police arrest this man as he has no respect. Very stupid man. I'm even angry right now. Good afternoon, please. I know there are rules in Ghana concerning marriage, so please use the rules to deal with this man because he doesn't respect ladies and also uses the rules in Ghana to put him at his right place. God should bless you and your team for helping the helpless. Marco, se obey sa na what see ya na what na ho sa 20 years atem die we be mani mu jimifo yarefo tutu ni ba asawo obi anu abunko de no apache no abi mu sa de ama no no abai what the game na de ama no enti aye ne de na de bia adai e ba mi se mo ho obo mo ho so ana sister ya wuti enti wo ho so ye wa no kra ka che be men say wo ye jimifo penya ko de be ya ko de be kansem kani nua manu nyina baba ko de be ya kani nua manu nyina baba ko mu nyina baba bo no ka che nua be ma so ye jimifo no de nye ni pa ko mu nyina minim ade a ema bi eto ye bo ase me de sa de mintumi o mintumi sa ade no se de bia over disrespect me na me wia na ma ba ma ha mu di ama wo na wasa ba beda so topo na wani age na wa fili na wia wakoda ba bi foforo dabi se man nyina brane ne emu ye ho a eye se ya ne di bedi masa because she me sise wo ba pese ye ware na ye wo ba no wo ba eye wo ba enya ba ma no na ebe ka cho so be ware wo emema no bebre nsuru ware ye onu osuro wade nti won kase bra ohun amekwa wade dabi onu wonsuro nti wo ba na wo wukuta wakoto koku ni yetusu se twen a wo baba benom wo beka se ye beku enti ayesa na tie wo wade na ye wo dia enu so hu hia ma be ma no enti wo ni nipa na tie no wo ono on value ni ho a wo value wo de wo before be wura bra fie de be me ho ade darling visa there you can't touch me bra fie be me ho ade darling visa there you can't touch me obano visa there you can't touch me obano oh wa me fia me ho ade e ma ni chachi ade we ye wo dia wo pa bu sa me ma no ehia wo mo ehia mo ade na ehia mo ana wo kwan da botan so what in shama ni dia ni nsuo so value yourself value you any wo ba value wo ho enti ma be me ni di watem dabi obi anu asaba abada so no ada wase wo nyina ene tutu ni ba o wo yo ba ye do yo ba bia just wadidi na tama na abepie ha waya na o kakra na menyini ni akopem se oba betena ha na mehu se be me betumi aye ampa wo fra ne fon so ampa wasaka ade ye de be nko a ema mesra mo enyama mo ma ejapade nko ahia mo ema mo ma sika nko anya mo de ema mo nya we de na wo boa me kakra na wo hwe me kakra anya mo de nsene mo amu ni padua na asema wo kan egu wani mu ase se wogina bonte kura ne kase ya obi su de beto na no abeka unse ne mpena no beka bi kire wo ne mpena no obeka bi kire wo so ye tutu ni ba asha woni because ade ba ma na ka kire no enti wo abu ho wo unse ye obaka makama se wo kura anya wo no awu ni bebre ba wei amema bebre sura wo bebre a aka we wo wasai na wo benya bi na watena ho ama ba ma we aye wo a unse wose asuro wo koton fie no enu anu no me ton
bia me ho kyere me na me ton me wia me madoso enti me kya na me de wo de amaw na me nka nkyere ye se obi asase wo wo nkyɛn na nipa no pese oton wasase no na wo wudi for say akɔ fie asade wo telephone number ade wo telephone number de akɔ no oton asase telephone number oni so anansesem be nie enti gina bra ne bema wo ye bema wo kasa kasa yie na se wo gina yie na mentumi amfo wani mentwitwi fom na de wo ye yie plywood asa wo fa adua wo de eno na me be wo de plywood wo de asase wo dan wo yes ada na also for say ko ta wo dan na obi fra wa o se da bi nya dan na asase no unim nyansa what be that gina ti se be ma na akasa yie na toto niam yie ne yemfa me ye wade ye wo ye de besie ene de wo yemfa nye kasa bra kwana bra biem ye beje mama nka ncha kwasi bonsu o nim nyansa straight away kwasi bonsu nim nyansa je ba bia wodi for asase na da so no obi na ton asase I know what's how do for say kota oda we chese kwasi bonsu nim nyansa ye ka nche straight unim nyansa mama nka nchira Ghana ma bi pa se enne efri nne woni ba ma atena afi ba ko fie mienu miensa onya wo ho ade a enne wi paka oni ama ne ko add value to yourself na ko obu kwase a emperature japade nim o no twempra fie wo ha no anya ho ade ko ojawa wo ba wo she wo no twempra ayempra twe ay game ate either you win or you lose yo Misra mu mabi no nya jimi no na wote won na wo baako won na wo mienu miensa enan da sani bi ba enkono no ye ho ade ko sai wo e ka se mu ka ombaje won ko osuro ba manyansafo biara fo bi ba so de na twempra mama wa chamfie mienu e so ko no ade ba manyansafo biara wa bruso mfie mienu se so ko ene wade ya so for kra de ne na pressure gu so kra nyangoro wa cha busumi nsia yes uti mane na mo sa na fiancé ene ya change impression ya de ko fiancé na fiancé ene ye date what the date sa emre nyame anim holy matrimony no ayi agutre ye be jira nyame anim holy matrimony no wanyima no ayi agutre so no na emma to sa ne de sa de webu onkwase asa na nka 20 years mpratwen ache wa de de ye na sister we dey na chesa wo sebi predator sama wo ye obafo wo se de ositi ya baba kwasi bonsu anim hu wei aba ka to so ye kwase aba akwasi brabio kwasi brabio na kwasi wo kura wanim ade betena hai wonu oba wana na wofe wanim ade betena hai wonu oba wana na wofe mubu face ye besra mo emida mi boda wuro ne aba bia wo no mprate ho aburu mfie miensa emfie nine me pa cha ujanu o ton wo ba bu ko tojo awia de ketre matafre fon kura janu onu ho adwempa no wa fa me baba wei yeah wo be fa me baba mfie afi ba ko mfie mienu no me ba na ka ade a me de be ye no ko woni se mi tu school fees na aka ho mama se mi tu fees na aka ho wa be fa na afi ba ko mfie mienu o ma ye no ade yeah mama no ta bo watch ni fan so se bebra adwene nyo yeah asa mo fa bia wawu ma me se me wa fa se ba bi me respect no a wo jai ni kuru ni wedded husband o jai no onyim 7 months ko se me ko ba ko hemba because me trauma fa me fatete na me wo jai no okwo na ade wo hye ni ba besi ne ene medical doctor be fa no woni na wo pray why ka so say uja obi nya na utin kwase ampra aware kura ye jai na utin kwase ampra twi we mu na wo hunu amane na be ma so sa kan kwase asem kiro na utin ho na ma me se ena papa se ma ye nyai ena ye din obaye me ho ade na are eja ne nanom ye be sra mo mo fra mo mama no abrante na oyi nanim no ebura fe eburu fie mienu o me ne ho ade a mo nyima ba nsi ho
yentimi mba yie metia ena ma me nyahwe na otu onu afra ko ni ofufu ma odi twaso na mo samre fie na wo fale wo ho a obi be vale ye be ye dabi ebe ye wi ayese kona de o deserve medi na wo akoye nkwase adwuma wo si trousers o se ya mpratwe ni nya aka ho wo si mu trousers nya bia ne se wansi ne ma okope dance ni no sa mpratwe kwase adwuma sa onu emu nkru ni ane akese eba chese mpratwe wo twa mprakra style se mpratwe no wan yi style so obeka style so obeja unti style so wo share style online yani ya dia ko spooning whining ube sharing na ya na mpratwe ku kuduru wode o ware wi kuduru mu do mama yan ka no kra ho o se de bia me ka se wo ye bibia me aware ho ti de wuntu mi kana wuntu mi bu babalis na be fa o ti be de uti si ho na ane pop na wutu mutanko a oh ayo approach ane da obisi otu no acha abele obiano pim o ba me eye wo ya so na je ho asa je ho so na ne ya eya mama on say they be make say red flags no e ma bebre ignore oni obi ti wonu ma niam kitinkiti bi ohon ma utimu say mo twempna no what dey yell but e bia ne ka wo power intina so wakama no atum oh me ware obejai oh obesesa oh me ware obesesa oh me ware obesesa sa ne atim thinking say onya ware uwie a sa na ma ni nyina obeja mpa cho onja wai woni ne ware afi kwa no be na kase afi na the real him was a real hair no ebe dey die enti unim sa that moment na mo start na no eye dey ya o mfa ni nyina anche bi pretend but ube hu ba ko mienu bi ade ya wa ware ne be ma na oba na ne ti ade bi odi watem na odi wanim ye fom na obu mi a o de mase be di matem abra meme na wa ada ho awo nkra nu mama mienu afrim mami o so pe e di aduaba kwasi aba ho na ka me na 5 kwasi aba me na 5 ana na na num kasa nye e wo mse kokko ho o se eya na ka asem se wan hwe ya wo bedi wakoma achi a wo di bimdie e bedi fo e bia na wo di bim wo baabi but abotre kakra wanya e bia ho se nka oba ye nyina na e try say ye ne be kasa on calm me down na dia wo ho no on can because no make some point bia me to ask no ne hu ne say enti brafom na be chodie mu so ho no obi hu say da bi asem we ye oba ne kan ye ne de enye no kre say na tie wo kukutu aso sa me pa cho obenya bp obewo because I say wokoko was through too much o say na wo konkran na wo sa san we ti because what e di mama na no say who dey yan fa ni say who tu kwan let's assume say who tu kwan na say am pa say what na yo ya wa ba yes say you wa no e ti di na chenchina enu nti na ote ya wo ba ye na ne kura no aba na obo ni di no so frefre no pese ye frɛ no no kire ni die mu aba e bia emre pem ye be frɛ wo me da me kan say papa no de aba no enye asie wie de asie wie na so ne chefe wo se wo aba de se ne wo so hu so ye na wo nsu amfantini je so ne fanti for man no bebu se de asie no de wo so ye nie wo ne wo ma e wo mu se wan ware ne de but ne chefe o deserve no fama no na wasomondwe wo kan se wo so on ka sika ope na fama no oka say 600 million wo sa call ya wo say twa ho say wuntua ubetua I say 600 million one aka say ubetua wo beton dai no what in the ama no e na kire wo so wuntua enti say wuntua de a wo na akobusa ne say onka de ope na yema no wonim sa nko amebusa no wanya request ne de wo de bema no
fama no na wasumunjo na o mane de o kan bibi time am ne kasa no wo se enkra ne kura hu ni bi mpa cha obo enkra ne be hu bi free say enkra ne gina omo ba bi woni ne maame na anya asem enkra ne nka ho saa de ya no omo ye no eya na yo ma wonya ye fi say mama na woni meme na menya asem a o mane de omo ka ho say enti ne nkra no treat omo so what of na mama me so o ma se de ye ma omo na o yiri ndiri o wi penny 60,000 ma no na asumdwe mre fie no ano no Aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a ena waso eguso a wutie no ye ne Grace Kumsen ena edi enkomo ye ne Grace Kumsen di enkomo na wu se ye frɛ wo se bonsuaja watoto na yampia na wode egu ho no second story ho a ya de ebebremo na ansa na no ama fa ba miensa se nan bi remu na fe me ne second case ye nto aso mommy na ansa na meto ade no we de se wo ka ye mame Agnes Opoku Agema gospel musician ohwe pa weekend mi shia no no se nyama Akos bai ni ohwe program ne pa enchia na ye de ma no ewie na ye kodwa so na ye kodi dwa ANS electronics se wo ho de mesra wa abomoden se electrical appliances ahodo ni nyina ahodo ni be kyerem na wakoto de e wa bomre mu wo mo niam no eye papa wo disi dem a eche pa bo adwuma che agi se wa watam na de ache eti bomoden se wonsa ebe kan de ho no e free 500 Ghana cedis e ko nyina ubenya de papa ato e wo no nchen ade free quality laptops and the chargers system unit monitors afei tablet TV any remote ni nyina ebi e wo ho enkrabata miensa ene won kran Soutio market awoshi Alan and afei Oduman estate wo se wo so ba bia wo bia fra delivery wo beje oso no de wo de abro 0244973955 0244973955 area na ebobode no agencio said weda na ye no enche na emuni mo awem eno te wo no nsu a eye transpi natural mineral water enam se ensuo mu ahode ahodo no bebere na wo mu a ebo nipadua no bomode se wo awobodwa ene ebro nya bredwa bo bia no transpi natural mineral water no a ena ade soma wo na de na hia me pa ye nkwada na wo mu no nsuo foforo no eye transpi natural mineral water no a ena wasa wo de ma wo nam se FDA fo ankasa ena age nwumadie no atomum 0554207384 0554207384 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Shana soma mi se wunti bronje wakwa Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark and Sweden. Akwakra eniema papa e de amba wo man Ghana mo enoti hotels, restaurant. Baby bia wo bia pese wo siesie dem curtains ahodo blank curtains, original curtains bar bed sheets ahodo afei, sofa covers wo di bia ba. Wo so a wo hwehwe wall frames ahodo so wo se wo di bia ba bo mre bupa no ti bomoden. Sa so do ani be kyerem e wa Alaska Star Enterprise. Etufo no we de abamo live papa nam se ho no fofo ko tupe na chese wo so de krato so no watimi atom eti Kumasi Adum Alaska ewo Kumasi Adum Mrs Anoche Plaza one more Eben Prudential Bank no edan no 0554114878 0554114878 mera say amasa ponete nka no yankwa na fe me fa me second case no entro so na me ne mewura baby a nsa ka no ase eni nkomo na ye hu ne hawa wode ba ye obapa mame mu ahawie me pa me yana mic ni ye ema no apomwe nyame na adumomu ye udi mizinza ama owusu ama owusu afri hena bai mpocho mi fi sekendi o fi sekendi na bai tadi pochenjo ama mame ewie ma mpocho ewie de boko munua no mamnyo no wo sekendi mame o 15 amenye kechi na menye mama soti mama fo na ntefu asankuma menyine ti wo sekendi na mame brede peyin ni yare moton watermelon na mango akesini bi na mezikochima nti ifide anwubru no mbe moto da mbase brede kro oyare mo ni fi ayese bia woto mame ndemu na mhwe de oyo ole ye na na oye matete na msema na brede kwa me abade yen na also yellow na wen na akoto ayere sabia na wazina aba na msa ye onye high fever omya fon hospital na mame sa ama menyiska unyanum so bia lamba hade na msa menye no boko hospital na ya afro wan ma wa aba na mala mfam breda no meme nda no pansuluto me nkoto efe nkwanta yakwa ya wana doctor omem de akoto bed oso hie mboja mekaje mboja mbola mbo ebien mazaman wo ma na oxygen oje bottle ebien na wode akusi wo sino ancha na osen nundu na de nyala
mama kawa Mr. Penyin of mama dukun adwo dukun I mean wo sekendi me ne agya ko na nakol ye fi pampa so ha cancer pampa so nti onna me ndi akoten wo hospital wo na me sister si sala say ko na ise bedum ya wa be bia so nyiske ise me ne den no so ama awo me yenhwe ne yenye wisko obi a use fe na wo yin mo be fia e botu o scared am o man and brother odi film owi nti owi na me sa ise du be kwa am wewu na since med na wewu na oda won nti wo hwe na why ma oda we na akoto mochi ni yentu ye bills na ade nti mebo na wa ankasa mu 11 million mbede pe no fe na eja akwa ise lokwa liberia ana na sin mo beji ska no odo ka kaman mochi man fo bo fa nkwa akoto mochi no so woje mo 1 million na ya wodo kra na me sister dukun ka chem na ama mensuro na wo mse nyame yad no waye yi na ye bo hwe na ye tuawu ska ye za amon na me suyo sister na ye kofi nti ampa so ye yi nhihye na ade nyina wo wie wo ye yi no minyim na sa wo ye wo tefo ma adwoda wo ye nkontai nti nsa na ade no wodi ye yi nka ni bisiwo bottles na ade sisiwo na Mr. Pen ofo ne kwankromo we skado aka chem dama won se so bottles na nsa no won fonko amani wura no nsa no ade chede obaka de wa ye yi tambia san so abaka no onje nsa no na msiwio na mhwehwe nsa na bottles nyamade kwe mbe na dukun ka chem de ama ya ye nkunta ye wie say kwasi no ka gibiri 7 million to atu scan book na me ye den manyim sa ka miskam da ton menyama musum kitam mofoma ebien me da manyim scan no smin sa to bo wie scan na oda amam na me se fine me tena wa be 3 months na ska bi alamba ntem ti mu twen djuma wa sai na me di chese me sister ndem ka ko bonade wo zo nko so ehu de opada ohom na ohom mba na me se ku we bubu da ho from na mabla nya botai bo wie ska credit amam da ton wa di na me se fine nti me tan wa bi man wo man bi be no sister ma me bi esi toilet obaka echi no pe mu akata wa gigi hu sika na ebe ya na me so ma meye cause me tife me ye adwuma me kita mo fama so na mo kwa akata toilet me ma me ye adwuma all ko 1 year kasa bi alansi da ko me tan wa no me da mu ye free mazi wo fie na mo ko fie mo kwa na ma me da ho me nso na me na ha na ha de ma abada on kasa ma abada on tum nkasa on man nsado e cho do bo na pa na start do wo so na me kekam mukakam na nkofo be wo sa amenye nko hospital mesi munwan bia lenya wo sa enye nko na mukafa kal mafa maame me nko hospital yakwa mfafa munwan no no ebi be no fetam o hye a straight dress na etam hataro na ebi nso won de kire won zia bia wo dress won de be nche de kire nkoye na wo be wo sa ama na sisi e be ne den sisi ade abe wo doctor so emergency o discussion ansan wa hwe odundura kamami ye be ne den na mse kwa toilet amukwa so ma me ni say stu some dem be kwam de me ye wentua nti menye no sama yes raw ye ni ebutu ne da amon na msirio no me ye no so mchetu ani so ni ka na de wanya yewie ma menye 1 week hospital when doctors mka lab 4 no one share adokura no so ho na no mka ka lab na de ni na la na ma we mama me obefie busuafo enwane mina wo hie ya duku ni kacha me de mfa ya makaw na so so bisu no do a odai na kaw duku no eya mo penny no duku no ya mo sister penny no papa na side no mfa ya makaw na so sin no so odai na kaw na isa duku abaka sa pede kacha mi obi ni toilet ska kitam dentra nti o man penny bi o ye won na me fal ma me ne pata me no se raba onya hwe twado mo anka nyame no hwe mesema nyame no hwe nyame on tu ska wo so from ted ba mo ndi ada wale na onye no se bia le hu da mo ye ni bata wo de ka ke no wo brodu nti twado na ma me maami me ka chem toilet ona no me no tena wa nti me ye adwuma akọ 5 months 6 months no na me ndi pay ma me no mamiska save so 20 cities simple no kere be 10 cities hu de bi order to kakra ni ye order ni nyina order to o mamiska na ma me di je adwuma no nti me je adwuma no na mukun o mamiska kada mo fonta na ade na ma skala lanka saka baby iwom nti me kuma ka fa bayer na ko bi na ze order bram na mutunton zamana to man so muto mango na so so nyama oda aba na mesam kaje mango ni bi na meze kan tum tunton mango na obaka cham de maame na asase na otede wo sekendi wo no pei bred na vinyi bi abade asem ma na mo ato asase nti maame mfi asase na mso mfa mo o mnuanu penfu wo nko na nka nkaye amonko nti kwa na pan ma hye me mbasa ko mo ande kal kase mo dru ahwea no wa fa de da na chi wo ko no bi say irade okotuma me okokuma me okay dey a nza won bi me hyam mo koma akonye ye na me twan kakra nti me twan kakra na me so no mo ko chima so mango no wa ber na mo hye mango no
mzikochima ntendo mbe mambo ya ofana ntesas fat JJ Lawrence ne sister pain ti ona obe no sama hwade why wo mam wechi wono nya kura na msantem nko monko munuanom no nya odru fitting work na wo hwehwem no mo odru wedding ade na no hwehwe mechi akwacha mu ye fin so de me share overall de biala muntum de aso overall na mkada edru de efia na ya fro odru mo efia na wo hwehwem edru ba bia ho ti ya na no won kasa mo nti monko na maame sama mo pocha kokko hwade nkofo da yo maame na msuyu na mokwa nwibru mokwa na we dru ewo ni nyina mama me hye finfin te me sebe obi aye bebon bi owo no ho ma kwa mfata wo mje musuin nti wona me fra asem man nyina asem man foforo abadun sansiru mo fra me sansiru eyi dem na nkofu wada aye maame o na osma me ada asantwa na pa nti ari cha mokoduku no mo kwa me seduku wona oba be dem ade wona me so se he no vi mo no no mo wa na me se fama na me gine no man me gine no man na mo kwa never base e wona mo tanazu won timpemfu minyi binom na no man kama mpemfu ne bi na wo friend nevi no me say aso mo call soldier be makam no so wo friend and say mo call connect no so mo call man ko to ba kwesi ko to wo fa na wo fa so o say onyim soldier nyi bi no so ogina mo do soldier so friend te chere brother no e che why disturb me say aso mo call land mo ko twa asase no wo jim 2 million na wo hwe me say mo ko city council na soldier ni say abed no pedo yam na so problem ma me there on head and mama because you ready there ye bo hwe na mama na Mr. Penso we bubu dem on hwe den for mama no so you what you how many years na me say I'm on 5 years 5 years no so fine so they even say 5 years no do so one mo be yan 3 years na pem bi okono stay raba won so mdamara na so amen bi so anka ye be yan den na so anya hwe ye bo so nto ma 3 years no bo so ne che me ayado ma ye nya kaka so ye da support na mama yezim nti o ma no nevi no Mr. Bakachem na ma nevi nsi ukuda wo discover the baba nti man ko ho ma wona nka so fa na ntim no fa mbla na msi wio mama ukuda no mo hwe ma adem kochima me ba na Mr. we bubugu da from na ma hwe dukun we se kira call stick answer ka gisike no okwa nkofo wan fa man nti what's the na wo nante ho scam nante ho no we se chika ka je okwa wan fa man nti wose ukuda the next Wednesday no yambra ho na mkomese se dukun na nkofo wan scam wan fa mba no sa wan fa mbo na wa atre was the following week na monsieur nti we kuda no so na me se dukun me yanko ne nke se do e wa ya e won ma me no do wona akoma tu se nke se nsu bi so lo bi podo obotwa ma me no hia bibia do nyambo afu nti me yanko ne ma me no ntum na onfiwo no sa ma me yanko me yantena wo diska no wade baba na me se fine na me di twado mama sa na me se chaka yiska 35 million mama nti ko ne ba wa abro chofo ne kodwo no so friend ka cha ne dey ame me friend ka cha ne be kodwo sisi amon kire misko gitam sem nyina am da yanza mo fata miska nyala ahyew mitifie sisi am pain ko shama secondary school ekosu ko YC minyiska nti mpo cha bom na mo nton we mka fa abro be ne mo ntwem fo nkochima no ka cha na me mama anu hia na me se be kodwo den te bi sam dem no sa de ko afra ka cha ne mbebe ma metene wo tu na efuo nti on send niska no fa head mama na be bia ni so nyiska bia wo no ho abra wa ko 3,500 nti I want to send 50 million or the man na mes amadu ko 50 million na yenyi mu hwi ya na me di twa ma asamodo ma na echi why dina mam na wa bi sound sister say no credit ku say no credit ma me ka bi san ka cham no man 10 million na wa ma sister no we bubu no man 5 million then number no sort van ka head and man na nava fo sika no so eyi nevi sika no onenye eyi 35 million na ose okache no iskania 10 million kwa fun wode be no but mbrada ne de no so oji tu mu se wakwaje ana pese me no oji tu na waka akaja npo na menyim ntima tiku wi me kwa yi na ase na me sister penyin ole ka me mto mo ho no sa me denta ba te wo ho na me sa ame wo hia o de we wo trouble se me mpia kasa kasa mama nto mo nto no waka de was dukun sa wa man 35 million no na me na skam kam so okache me iskania 10 million ya no wa ma sister 5 million na no skana ntedam no 35 na mse man mfo be ko just be ko yema miske so aka cham na 15 million oda ma duku no na che ska duku no 50 million na we be di no wa duku dem na ota yo man kasa na mama ye di eyi na nyala ye de so le fias nto oyewu nyame na adumala na wona mafo mango no obra manzama na motan sam do ska me de bro nto won so mo minyi won po mama odi me be simechi na mama wo mango ebi na mtonton mango nto mtonton mango ya na medan muko ichima August 27th August July mama ko chama me 3 room signal we bubu we gu fom we gu nyama nam kafa no do na me si ye aba asam na wa to me
aba sam wa to me na mo kodu kom ko mi sese duku hwe chima mo chima mbe menye mede nya we bu egu mango ewu abado eka wa aba na sa me ti se be ne de na me se me yende ne ti se be mede mponya asam mmom fo me da wonche mmom fo me sa me bienu o me da wonche na panyin de no so biska mbo no ko mma mo wonka ti empata no mabobo ana se den eden ankasa obi ato na odam be kono o accident che obobu ni na we sintam na mko mo wa wa ho na moto cement moto cement na me de plaster na fofol na chi nwa bakaro ya blog nti nsu twa no sa na chi de na kwanda wonti we didi wana ase nti da kope na dan nyala odu we ogufom na mumo fo me wakada dukun ozongo ma wakada 3 days na me dukun ne bede ni prepared asa mama nso chi shi nti men sko ngota prepared man kasa na me de man na mutuma adwun so me ka che ye bedu no na bedu so anya hwe ma chi mu be bia momfa na mkaji loans because mo ya mpom kaji loans mpoin there mango ni raban 3 weeks na nsan kan ska so odem 2 weeks na dey ska e de come on the 3 weeks mu hunu no na wasan mango raban be wo hwe we hu no come sister no wo kodukun wo no ka che ne sister wo so nwanya ma wusua wa baje mango na mango wa baba fa no onyim kono fa de nya ska ye de ka fa da menya no nti se why na you know ntu ska fa menya ne dia ana chepe no je de road nsu wo de be fre no mu no from bebe men betey so wa pa mamu wa wodon won wodon be yenda ase na won ka ho na mesidama maati na mokọ menyanko bota kwara mka ka kire na so ba gi loan oda amam na sister nka gi loan amam 40 million na me di kogo mango no e 4 box odi nka amam 4 box na dan bu gudu nto no amam 3 box there mon ton mfanteto e ko ni bi na mama ko onu so bia na me yim du teziban midi na mango so no ne be manete minye beyin te ma beyin adwuma no wasa adwuma koko board osio koko wo sekendi kejebil nti na adwuma se amna betena fie na adwuma na asa mo abetena fie onya adwuma bia no nye adwuma isa ba na adwuma no wasan olmanu mudo nti mka kajilon mka tam kajilon se no nye adwuma na na wo san me na we bien me sa me bien no mka kajilon se no nye adwuma no wo fie nti e wona mko me sister dukun sisa mamule fami nti wona nwan bia la ntum nka de wo trafo akra mo so ne de na ebubu amoso ya ho chie nde wa aboen ya ide wa aboen nje ji 1 cedi fama na bisha beda Isaac mbeda omo jiji 1 cedi se fama ho da mala oya asma na America mo fa nkwa han dan ma wo no ko mu anasa de ma po cho fa han dan mam na mentam because beyin no ya mo adimpo ma chen fie say ya tena be 8 years mwonya ho de ba sister wo no na tie mako mo tena wa anya mo adin de menua dukun yankasa no mako beyin no nkofo ne sister peyin from the yen list wo ba je list wa ka mo ade na me sister peyin mo ba wo ho mbe me sister dukun owusu no nkofo so ba je list nti ye pede ye list na wo ba je cause awon so pen no ba wo ma mo aye peyin hyedem nti yen koma wo no mo behia no yen twotwo mako ye koma mo wo ba na ma atwo wo ba na ma atwo eninya na wo dukuji ye kankan ade mako oja ade na odoto no sa na ode ka sha abia nkwanim ode kwa sha dim abia nkwan ode kwa sha benkwan mu enkwan amaya mu bedi no do list no ko she mu ono number wale di no mako mo tin da oja ade nka koto 3 weeks eno ase ne say ode akwasha benkwan mu na da ye nam mako mo ba 3 weeks na me kuma no on bet my friend na me sesem na eku a mpocho nsa ka ba je list na ya ato da do na won ba no so ama me ye adwuma kakra bu won krento ama ma so a shepanti ye baba to ma aboso me de baba na ya hwe na ya bibiala na we fo no suo na mo komesta dukum list ye no nyama ya toto no mo we afri bi nti fo mama na minki me mfo nkoto nke na waka no ki mama akoki brama o sha brown people why you ko o yi krata nso fi me say na Kevin me krata wode koto infa na why dey no ka afan ka cha me dey krata no bibi wode why abia nkwan wode ka si no na paper no ode ho na nkwan butu gu na me na paper no hwe bag man na do hwe kitchen kabodim no se ne si aban kwan butu so ni a wo tworo ni a wo ye no onwui nti denti no ma me ka na mu nchoro bi emu denti na de no ma me bibi de wontum kan cham de e bia ma ade no so ka yi nkona egudu nti me yen for friend bi no that 12 nti sese nkofo no be ya ka cham no ma me ogumi ma sa wo ma me be na me no we sha ka chan sister ye pe be ja ma ne list action de obisa na no hye mo info no be bese mepe wa mu na bu ball sa list wa na keka na mo nkoto ma me na so ma me ti ase ma me to obetu ya sa keka se na makoto aban kwa hwe agusu ase we di anya
eno ansa maame eya wo keka ya benkwa hwe agusu nti sa ka bi mi entro nti ya se be ma ne nya ho ade ndie fa nkwohye obi se abenkwa ma go tani nya aka bese ni ya efie nsama ni nyina aka ho maame ne ngui wo maame ona so nti ase maame wo ba wa ye panyin okasa na ma ko eyi mbede ku ya na ni so wi na nsen Isaac no mo ka ja asase ni so du wi no ena me sister pe ni kwanu dodo osan na du sika hwe wo mu because me hunu doso sisi anyipa me brother stew na maame ni ke stew na asase ekon ma na mo boy bia le nyiska ma na manante ho mo ko connect wanje miska na mo me bia me ne be no na olokọ ma na mo niska mo won chop mo to bibi wezi wo kro me de mo won mo do krai ansa na sika sam cross ma na mo niska na vi for ma na to credit me de mo won ansa wo fefe na vi nyino mo do wan ka wanyi na aka ntima ka ma ni nya so je duku no do nti duku na meji miska no we fi papa so me niska ko so adwuma mbede na mo hwe no mo wi no ona so baji miska da amam wana ka so baji amam duku so baji no hene obaji obama nwan nwan latefo waje na oda amam na okan no ma wo nuan nyina nya ne ntia se duku si me fami sika enhwe ye nua be me na se ne ho to no a obagigi obi ade na ode ama me na me de atemeka ma kompocho wonyim duku ka kira wan wo jira no ka kira ma kom wo ho na ka kira wan eno omo je pene wo na okan na ka kira obohwe mo botum aye eno me pese me hu so omo je pene se ampa okay ene ama wusu a tua ye nua be me yare ye ho nya de enti wo na sese wo ye adwuma sika kakra wo nsam hwe ye nua be ma no na se de ho to no a enuafo no ye bagigi wo sika e de amount man pocho okan mo je pen do obagina wada amam asetena ye kwa asetena do obagina wada amam mo kwa asetena ma kwa ye kwa asetena mo twa hia ma kwa ye twa hia me sister pen wo fo na efu eminsa ono be betinam echi di mpo anu so mpo be ya kawa do mpo me sister pen me ne kwa anfie me ne kwa anfie fo miskan fo mam enti wo nua pen no wo bo no ide owu ye no be ma no bo no ho kasen mam ko mo we first one mbo no ka 12 million eno ye hospital bills na ade no 12 million na de owu ye na mo ono so owu yi onu wewu owu ye na mo ye yie no mo nya afaso anko mo de betika no ama man tena me bi nti menyim wo che mo bi e ko hen ana me kana menyim da wo ye yi wi a wo tena fo me adwo da wo ye bushani ma komputa me menyim na wo ye bushani wo fie ho abi ya ye yie no ememenda ya se ya trase kwasi ada adwo ada no ehin na wo ko ye a wo mo trase a oni ho because wo fie ho abi ma ko wo fie ho bi if you make me nyua no mo boleta mo wo fie ho bi ehin no mo trase bu akonta wo ma me ni fie nya first no one say asase no do na ye wo ifie bi de me fie na chi na enyi fie ho abi na wote ma ko ifie ho abi na mete na me se me nyim de san wo ye yiwe wo tena fom adwo da cause me hia bi da sa adwo da no ko hen na me se wo so me de nsa na adam de kama ankoeku wakaje man bi nso fa na ankoeku koto nsa na nke no na wakache me sa ade chido a man no de ba ka onje nsa no okay nti mo sami na menyim okay omo na kwa setena no dwo ada nti omo wie bibia no omo be ka cho se oh eyie no kwa ye boka anase nya fa so ma ko anka amam na medan duku kaw mbe duku ka cha me de wa atena fam wa ye nkontai muni abusu apani iwe abusu apani wo ho wo fa kwato abusu apani anim me abusu apani no ho me de kwato na nyim no ka chem na minya abotal na mu nuanu mo ansam ke na omote ukra receipt ana kire se wo bo wu nuanu ho ka 1200 receipt ni nyala onam da duku ka chem obaja am receipt na wo duku wo ko so onso na mi nda kwotena ofie nkwanta wo second obi anyim de ma mbre de stu we wuri nyana amena ma abo won kaw ma me na asas ko nyama na ma abo ni nyinala okay entu eno ye first wo brother na wo bo no ho ka wo se anuafo ne se omo betua de ama no eno ye 1200 why wo ka biem na ma me o ma me wawu mami onwi oti ase oho why na chiri nchen hwe ne sese a sisi aduku na sisi ala oshed because mba no mami nchen we kotumbe na efuo se duku na hwe no ade ti na na abo ne ho ka amna na mo mami nchen na mo hwa mami na duku okacha me sepe na wodi ediba ne bra mami ode mamba mu odi mami ondidi nse de bia akasa wo fie ho na mama da titi tutumi beyin poka kate na de bia kasa wo fie ho enti wo maame yare duku tene ho ene wo mo se wo momu na tua wo maame yade ne ho ka ma ko mo ka mo sa de ehun da amina de ni si wo manyim amina de so manyim pocho mo bo amina de so manyim because ogesi alempo
manti o wimpo me na chi banya fa Richard no mpo mako ye ko eseyi kese mountain Richard mpo bo twa hwe eseyi obotwa hwe eseyi wo say o ma me emfiri mu enti say o ma me wabɔ ne ho kasen mam me ko nya akasi 75 so eno oyare no koda hospital oyare koda hospital eno so aniafo no na ka che se tua no mo de be ma mpo change na wunua be ma na wo hwe ne ma ne widi e kra ye mfa ma na wo na ada wunua no mo nya adwuma mako ye adwuma na aha na mo so de ye no be no so je to ho so wo je to ho so sa ne me so ma hwe na ya motua wa bro bi ya adwuma mako mo ten there ehun da didn't see na me no si wo manyim na me nko to hospital ma me ne ya ba na me nko ko adu ofie ho na se wo sister na hwe no enti dem ta minister no on hwe yan no ntifie ho wo sister better wo ma me nche nya sen o better ma me nche wo tu ma me fi asase ya adu ya 3 years anyi two sister try wo ma me nche 3 years before wo sister do e better wo ma me nche no wana na wo ma me te amna na me nya ma me te enti sa bre no mo ka cho se bossa aka de hwe ma me no mpo change enti sesi a wo sister aba abeta wo ma me ho no sesi wo no so na eboka anasa wo na wo eboka so eboka enuanum no wo hwa ma me enti di enti na wo time manti o wa brochi ne ba na busumi o de 4 million na o da aba de enuanum so fa kakra fon so do na me so waste card so o de ban kakra ba pe na onu to kwado so bi a 2 million so o da blon te du ko no ya da ona o hwa ma me mas mo wo mo kwa ma me wo minya echi enti wo ma me so de ya no hwa no na enuafo no ya yatua ma no so dance de ne hwan no so me dance de wo ho o fa na Aunt Mary oyenya yenyim ti fiekol munuanum penfu nya wo ya dance fo e kwankoma nyim na ladu kunyim enti di enti na ticket toilet wa bana so ya we enti di enti no mo anu waka se fa sika eye we ya ho nya de fa hwe ye maame fa hwe nua be ma na bibi awie yi a eja ye tua sika ma se di enti no mo sika no mo ntua ma ko nyim se because won tua sika no because wo dia to mpanifo anim wo ho me da to mpanifo anyim me da doku me de kapto no chapel okọ materis okọ e suman ne ku mpanifo won anyim wo chapel wa friend us na onyim ntefo mun ka asam ne se me hia na me mble ne fie na ne penka chene wunye ne we ne boefu so obawu fie a onyim mo bebesi wo nto da bochi ne anyim wa den nti blani yanka asam no wa ha no se omba ontene fom na mka chama ne so ontene fom dia mate nti o man ma me ni fie eden mo ba ha den no last week man ne mo ba na mama ne from wa de munua ne se opro onyim bebe hie wo ni mpemfo ne na mesem sum okuma ase nti muntum sa ma chim bata kwad ma aba mama ko muntum bata kwadi go start na makan ma baka ba 3 weeks ni so ya do otima ase o ya do so otima ase na se ye kan ya kemefo amba kuma ase ade nti ma aba mama ko no sa na wada ato mesem fo ntom framam ba na makan da che mama kwa nti okay so ya munya mo maame nti wabon ne ho ka se nyehwe mama abon no ka e man so da mama na ho ka na eska so yo bi ni ska na mbede peyin na so wi no so manam so mbon ne ho ka o brother na onye adwuma mbeda onye adwuma kompa no na oni yire ni mama ne yerim no wodoso nti wo yire no bebredi nti na so yade a wo na akobon ne ho ka akwahwe no wad ne bramo onya do wadina melam ko mago o wi ni pone yenum no wamba na ye kura ye ma meka ye no adi pause na man posi man be suwa sister no o se mbede the hospital ni po meka ka friend man be suwa beda is ke yar ma yi o wa hanti papa ko fis mo mbra o ka chep na mbeda nye skor ko wale onya skor ga ko wale inti wo ma me ye hospital wo ti ubra wa mobra Obobra sanya na ka ko tia hospital boss na e mama na ka so na abetua ma ko me do obobra ba so hwe nua no mba wo de hwe wo ma ensi na so mfa so amamba no odu ne time no na cha amamba no wo susu a no nka wo but mpanyimfo no wo so obobra wo de hwe nua no mma na wo de hwe nua no mma na wo ma wa hwe na wo tumi de wudwete eno wo te toilet na wo do sika e ko hwe ya de ayema wo do sika ko hwe ya de wona da bia hwe yade ne atua wa bra mpanimfo ne wo ho wo bra bobra de na wo sika da nti wo sanka ni sika de de hwe ne yade nya wo sika na enuafo ka che se fa hwe ne yade na ye betua wo mantua wo maame so yare ye se hwe wo maame yade wo so na ase wo ye ka akira na meboa wo nya fie sei mbocho mo 41 unuanum nyina 41 years mbocho unuanum nyina ati ase ise yaka 7 1 ko Liberia nti yaka 6 ne ye wo ti de bia na sesini nyina se wo koye na ye bia ye twa wo koye ma start no ntu kwa na mre de pe no ntu kwa makola be no ntu kwa no wo sekendi wo aba beram kakaba me ye friend sister penny no e bi san o mo sa denti na de bia penifo
wɔn mo adwuma wɔn mo asoade agu ka akyire so kitwa wo mo so for sika yese ye de be man for sika yese ne betua wawi a mo se buntua mo nyina mo maame mo nua mo nyina mo nua be ma eno no kwase abuo be no Yaguswa Efre Ama. Yeti yaka usa Samini Experience Xmas concert no baso kwasiada 24th eno tie nhia ne enyi nipa Rage Condos no nwotwe bremu ni aboade mu so hono na chese ye twen Samini ni na pamfom na nya Samini nkwa na eba woni Jupiter Tiny Kofi Jama Kwako Flake Ken Paluta any artist bebre wo mo badi ani kumase be woso se krum be woso Rage Condos ene eba so 24th eno te wonsa nyanka o ticket ya star 711 star 11 star 26 hash star 711 star 11 star 26 hash na chese ne de e-ticket no wonsa ka wo de also betwen ya na chese dane dru ho so na gate na no won beton bi ho na so ne wo mo ne sem wa wo to wo phone so no was regular no 100 cedis VIP 250 na ebo mo 24 no gate na no regular 150 and of VIP no 300 cedis eno te bomoden na ehye no so bomoden ni manimu ya na ju ticket no nam se dane ba ye nyina ye ko ne akwaji ani abom afede opese otu kwan ekonkrofo ma so nkobre ye fa no mankogu mantwe kwodi sensem wo broni kromo bomoden se wode bekwa kwadan Max Global Link Limited na wamo edu watu kwan wa pesa oni abusua ne nyina kwotoa abrabo no so amanone anasa mo kwosra adofo no masaba wo de ne business na pesa wo de kro wo kofa ne ma ba anasa wo kosua de ebre bia pesa wo kobuo wa amanone abrochira sem na making eye Max Global Link Limited na waso do ani ekiremu nam se ho de won be link globally pa mo ani age adwuma eda ho no modada eno te bomoden say ye Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand amani de bebrebe anase for midwife of wom afa we ye dentist we ye cheche ni adwuma bia wo mo na apeso kwoto abrabo no so ewa manone no eye Max Global Link Limited wo kodura ho krata asem nyina wo mbehwe de hyehyɛ agu akwam ade ama no nti akwantu a wo mre ho wo kodi senseme ewo broni krom eye Max Global Link Limited enkran Wager White Cross one West Africa Towns Deco ena edi adimhwe kumase asafo one Senate office ena edi adimhwe 0205874034 0205874034 eye Congo ointment anu na de siesie ye ho ema no ya himfie ho ya de siesie ho ne aye mmesima yewie pe ya sanso ade bia siesie wedie no anim eno ntemesra wa ensawansawa ekron wewie ne ade age wedi abosom wa akoda wo fie kaka rere nti da bia obabasia wa wure ntiri sakola ma wonsa enka Congo ointment fasiesie akora ne tiri ho kaka rere ne nyina entoasie enfama afei na ntama propro wontimi ngorompa bo angu dem eye Congo ointment pharmacy and a herbal shop bia obenya bi atom 0204 61 0204616161 the open CCTV wasi hotel awie woda no ankasa wotimo no wo pesa obo ho bai anasa wo shop hom e na wo hia CCTV e wo ho de a eye security shade system and e won mabam e mabambo ho nsem ne de akọ next level bibia da ye bambo sem de eye security shade system but they can dey to anim say CCTV no wo mo ye ho adwuma pa na wamo de no ebo no da fom afa video intercom access control intruder alarms and video remote surveillance ni nyina wamo de hyehyɛ agu akwamu akyese ne wokona no amkosi nkonwi asa de open obia no won behwe aye ne kama ede amam eno ti ahwehwe no makira kwan e wokumase Atinga Junction won mo eben Adom fast food number ne frey na ne omo ento akomodie no esom 0506215909 050621 5909. Okay, ama me da se papa ma me kwa homa ne so na me ne Grace Kumsem ye right na mama usua me ne nua pani ni ko papa me bo ha awia ye o mama na pom te sen ba choye so demo adwa duku na me ne ka sen ba choye yo adwa me da se waji yeso na awia yi wunua ama wo usua na de asem bia beto yanim na ni tenten ene ne tietie nyina ene se abusua no eye nua no no mabu ne kwase apa maka ne nse gu na chi ene mo siba mo no ene se mu nua pani yade be ma muka se won fa ne sekantria mu betua mu wie mu antria mo maame nso de eno so yade won fa ne sekanhwe ne yade mu betua mu antria ekwowi akire anamotu kra wotu ye wo maame nke ebedwine dan yaguo edina fra na te ko nanti soja fo ho
ye connection so kwajiska wo akro ya sa fa kire kwaji 35 million di ya mo afa ama no duku enchiremu ne sen Mami, yo okay gina I so. Eni na chiremu kire ye ne Na, me ya so say me tikem, when me say and then me koja. Nti me say me tikem. De wa kan nyina o so. Ne ma me o yare ne so. Obo anya ono no hwe ne ma me. Obo a. Ayen tro no utwa. Mungu sano adekode a kan so we sita krade. Na wa ba kuma se do. O be sa atan we ba yeso on kan ko. No odem tro abetime studio. Mungu sano. Ya bisa na nya na nkwa no obo. Wa ba kwa ba ben na wotwe ne ya bisa no. De wasia no wasie. Na me mungu sano de ha no. We ma ne yare na apart from the wa be kan yi bia na. I am sure the one that can studio when I am sure. The man here now. Free mo. But I say, Muni abena bia free mo. When you be no you no no sha. E we dey juma na o dey to dey say nimpa. Oboa. Oyo for boa. Na me the one can studio we bia I am sure. When na me hwe me maame. When na me hwe me maame. Me tikem se nya de me tikem a. Se me tro wa se me yie pa. But me tikem. Even say my doctor or agolan kwanta afa na me kofi nti be take mu ame no kese so ya dia me wo fia nti me tire nsam ni nemu oboa wa kodu to loan the kwa wa sem no wo sa no wa kodu to loan akosi obi fia wa uncompleted and the country in the weekend nti owo na what no the kind of day Obian Denica, we should be beyond Denica. No man, no yarn now. Then I'll be the cash of your money. When I'm your man in 11th bone, when I'm a shame money. Oh, boy. When we found out the Codeau did Jania Boko Mammy. Mammy. Oh, sir. Mammy. Yes, what tongue we had dear. Mama. We are no blue. Oh, boy. I could dear pot. What's in there? Obuwa munyi dukuna kasa do because eye me wan wa say ma dukuna kasa no wo bibi metobo de eye me wan okura nim ema no wonu omo ka kire besides adwuma papa be na wo ye adwuma be na wo ye wonu say bibi wo nsam a se bibi si abusua mu aye se wo hwe tuaka from one of friends ma re bi duko ye kohwinyi opia onka komiya na ogidi no on swear wodo Mama, Mama, so boa. Do call a questioning. Or penny come in or dinner, swear what do. You been a baby, me person. Yeah. Do call a questioning. Young sister, I'm not same way. Yeah, maybe she should must crack. Mama and Chan Madame Bubuin, on the mission. Why died the Bubu? Madame meets him. Don't want to do the problem. Na me ti drop up. Don't try we be ado drop problem. There be me ti drop up. Man na to so bobu na we no the mom. Ma metim. Nti dan bobu inu na me ka gi loan da ka head fofo be fofo metim we kwa ase. Why gi loan? Me ka gi loans. Ana man kan mama man kan ya. Ah we see loans. That is loans for why gi do so. Loan do send why gi. This me je 3. Ba ku bia we gi say. Akro no ma no 40 million. Na me ko tu amangwa ka oni bi. Na cheche de so meka je education loan on mom 20 million. I know dey dan. Na me ko tu amamba no office na dey. We gi loan to fees. Ya gi loan ya adwuma. Ya gi loan ya adwuma ya tumi atua. Eche nam kwa ka je no na me de to na me de ye adwuma, me de to na ade. Ye hia kire mu asem no. Ye hia kire mu. Ye hia kire mu. Because sika ben so adwuma wo ye no boso me ne atua wo ka sai. Sabre na what toilet ho na Mama na abre na mo toilet ano. Na you tua akase. No ma no mam 3 million a month. A month. Okay. O mam 3 million a month. Nti me ni adwuma getting to 1 year. Ne dem problem ne bay. What sisters will be anya adwuma. Me
say akwa ye hairdresser iyo okay no pomade na po say miska won order nko so adwuma miska no won wo enti di enti da so mo nyina ye adwuma de da bia won so tumi je pene se matimi ka chiri me na wo di hwe yare wo di ska ba me di hwe obi e di ye ma go obeka no kra won ka no kra ma ko no kwana na mo to ma swear enya sua ko no kwana no na waje no no na ma je no wo ko miska from mom because me nyan mo kita ma dwun finye there Marco, some mammy, why am you on when you are about to Pomagi Miscan day? So, Meltum, my woman on board today. Nessa be master me out to ma. Want to catch him, Labiama. Now, what's your G? Never go support what done as I can hear no. I no, no, Mamma Miska. Because Meltum matter to Miska, Madame one. I'm a Madame Munia, I shall I'm catch no. I'm a catch. I know it is come out sister Penny. Mamma, look your pockets up, myself, Malamotompo, Madame more share. Number more budget, but I'm already. Look, number, Marco, two of the menu straights. Mamma, yeah, the Bempo, I say you. Look what you are, can the Kuala Conca. Marco, more just on some more pape. Jaja, now what's ready? My to me. Marco, sit down, sit down. A cousin was saying, and we are phone to share the Mabutiaka. A cousin, and your phone, they were also to share my work. Marco Scala Dawson. Say, who see your mouth? You want to do a visit? Since I don't bear 50. 5,000. 5,000. Because and none of the cars I was say, will brap and you're 1,200 now, mammy, 700 7.5. It's worse in one. Marco, I low nephews, Mamma, and found which I make a cancer. Mamma, Nasa, Manum, Mobile. Where's you? No, mamma, as I say, oh, mammy, I try not say, a soldier for assassin and not motor fast, I say. I asked some better than we know, Isaac. Okay, Jim Collins go try Isaac in Sia. No, was as no mammy ought to do. Until show me, kill the person from the show the coconuts, more shake. It is say 5,000. I will Jeffrey one more. What change? Sika button and I send what's he saying. Menson, okay. Madam, we were children. Mubaka more than 30 million. I won't bra for France will be him. And also, well, main favor where man Musha Isaac and Wayne Bottom of the Macadam were found 1 month, 1 week. No, do kuna na mefa. Maybe sasa dance here wo be dia dance ya ma wo say. Am pose nuafo ne wo kwa akwan so wo be twa ma no wo we. Dance ma main point akure kwa nkoma no. Am me nka gina yimfe da meji da miska no. Sa no ma no ordinary say friend obokwa friend na bi san. Okay. Me yin kwa yimfie say meji miska. Ya be frefre wo mu nyina wo do baba mai. Bedu na do for shop ya we. Me ba. Aya kuma 87.9 FM e wose ye nya nuafo no na wo mutumi cheche nsemu because ebe ha dwe se emema mienu na ewuo wo ma me yade nim ye nsa nyina no yesi wuwu mom na boka no na ye wi ayetwia first one utwia ye meba first one wo ye omantwia aha second one wo ye omantwia wose e behwe wo bra otoso miensa eno so omantwia wo sika senko a na wo de yes ade no wa bro obi aso ye na dwuma hairdressers wo obi aye na dwuma Marco dem me fa me calls me wo break siap na ye beto aso 0322498035 yan kwa homa ne so na fe ye ne ye tie for so enkasa kakra we dey ne baby afrefre okay yan kwa ma first case we na was the come me mu ja we no kwa to ne ba kwa na de ankasa me ye kire me sense we junior ye so gwa bonte ye tie for no ye di me chen akwani ni nyansa akura aboy di be susu ni fi pa guess we nya pedia ma kakra me wono no that's it we didn't baby afrefre no ko si be one your face why you oh yes okay first case no ba no kika no some na so ni pa sa me be a bomb ta when can say the twin to be no about na say o chuchu atre I don't buy me what you say some ma mu fit problems and then am me you kwa the be ba kasa tanta to be be ni ma si ada ana fa tinu so ni ni ya wa yaza you want to be the family you know ko ku jamin kamo that's it we didn't baby afrefre na good afternoon so everything successful as that okay Marco mano kasa ko kasa bi nan ka ubi ahoma ne tum so de na makoma si
where you quasi put so wouldn't because you crossing this ano. We get some about in the year some more. So, no, I think I'll catch my concert. I join our way in the window. No, or something or the bush of forcing enough for quite better ready to say, whether I did over presented at the amount for, and I saw mood the amount for, and that's what you was stuff to be able to make it only. Sometimes I saw fool, and I won't name your mamma moving, and now you don't know. It was open in the class. Now, that is a mammy who money. So we share radio from Bodin this year. Timothy Semo. Ni jini no ne kwasi ade na because sometimes you can talk about ade with your president that's what I'm for bua mo bia ti obi aso for bua no nti ye se be bia fo twe ne be bia mrede bia no ye se panyefo se bunya se mako na wo ho se o ba ready for so pie be bia se bu be so nyansa wo kwasi o yo free pa ya gbedel de o ka za na odika e yo free na ko na mi gajuma me da se pa we didn't be bia free. Hello, Maa Akos. 19. Na kita sabi, ikasasi alfa hudo. Na papa no. Ike na didi huya papa. Todo akwaya ode maame na faso. Na mwa tiwa akeke utuma. Kibia meka tena ni se. Oba no na odi na akwa koduro no. Onfa de wo hwehwe mfa ma no enya sa wari nkabo mu bia zi sa eya de obeta ba no na on tutu no panko na me ebe sie before na seman me da se udin ba bia free Mako mira ma me mo ma ba so e ojuma pa ba bia mo ye de bo asante ma nya me sira mo pa akwesi awua taxi driver ni me de mo do abreport jan se so santa se pata si mo pe na mako abotra nyakopon de amamu no onyakopon zemaku mi tie abranti na me amiti afidi na tie no kwa no na de we amakoma efiye me no because me anka oka na maka na mako na de we na osika sai na me bisa say be oye be ma wan ana say otunfu atwa asanteman efo ba bi dia che no kasa bahad na amansu diebo bema ya na adwene bu yire mu wetin na 20 good years onye onwa de onda so che na bema no oye di super pamako munya na monche no ni se woni obi ba 20 good years wanye no wa de da ajapade so be mu a o tun ajapade no le che so ba no o bu na brand so na mako second story de ma 70 no na nte akwese wa we didn't be free. Me kwani ni aba papa bi. Ofa kwanta papa. Ni aba ma me ma no abejafo nyina mu ni adwuma na me ma mo official paso na me ntia Kofi Asemani na o mo agibra mo timpa Andrew Shumeka na me adon a opinion committee na me adon a wo chena se adofo se o mo anu mo to aba ne ma no. Mi ni aba sebi o ma me nka bi nti ye nua ma no ne ma me binum. Sebi o nye meme nyina na e form no mo tena ho. Enye meme nyina na e no mo go brao. So you never make a you come make us a quick and be the second pass also. The Buko will be out. It will be this you and our Yanisa. The would be a ban will be Yanisa. Me did say Kenya will fail. So it is a ban and you say what Yana baby. Some wouldn't have bread. I have the big crack. Yes, I will not do no ban it any man. I've also the money. I've all called by our was asking great. Miss how many people. I don't over to one man with 10 million man say. Ade anomade ni ana yesire papa no sebu fobu na kuma mu a won pe blogu bi mfa toto na kuma so na won mra fom sebi o se wo bi kwase a wo body nyankofo na ye nya hye dat no wo hwe yesire nua be ma no ye nua ba ni di won fa no no na won kwa so nge na ye nua ma so muntu wo fo na mo to ni ablaba obo nye meme nyina ne fa wo mo e na wo fo be ma se be mo betimi abo no no akwa ko se biye se minim se awade aye heaven anase se awade aye bunsamjo me da atimi aba I mean sure for kwata bi otwa to di ni ba bi afefi na ko na bi na go in South Africa in na mu na ha na srani min ta minimum rapa bra no kasa no o du atem kwa mi tete na kuma ya ya ne yo ba na kuma ya mama ndani nindi
Mr. Condi, Mama, come far away, call you. 20 I did brand media. Mama, yes, sir. Men burning in the next time about is so to do a Saturday morning now. Science a morning as someone, you will see your bravo. 2 man running in the. Then we have about no food, and so on, said the manner. On Bible, so I'm sure I'm not mother sending that. About stop adding in so, but when you at the more. Awurade Nyankopɔn pa wo de kyerɛ bɛsa nya no ho adagye ye benya no ho adagye so onye ye benya no ho adagye sha na kyerɛ ya frame wa mo a friend ntem no ma keka bi ma kyerɛ ate aha ne de mo sie nyame ya do mo kyerɛ o se mo second half no ba e bɛsa to aso ye bɛ kyerɛ de pa little one kwa de mama commentary second half amane so ya hye so ya brason little Suarez Pepe na Febusu apene de Akoma Sports to aso